eye ayedzi tsɔ yi ke gbɔna eye memle ɖagbe ayedzi kɔsi ɖagbe tsã anɔ dzi yim dzo ɖagbe ayedzi eye bra ɖagbe ye la nye nu keke mlɛtɔ ŋkeke mamlɛ gã la va egbea ye le nye dzodoƒo mɔnyakaka yi ke anɔ me vam fiesiwo etsɔ le nu di kpadzi kaka nu di gadea pɛpɛpɛpɛ mia awɔ pastorwo ƒe gododo eye ava me le teƒe tututu ye duduƒo mɔnyakaka le me vam le eye ele ɖɔ bena va kaba elabena edza nyo ŋutɔ eye enua ele dza ɖe ko tanya ele dza ɖe ko bena woabla kpa na wo bena nawɔ nukunuwo le subɔsubɔdɔa me eya enye nyanyua ƒe dɔwɔlawo tɔ enye hame dɔwɔlawo katã tɔ Mawu ƒe amewo eɖanye hadzila me ne hadzixame ne lo le nye amenudzɔlawo ne nye dɔ ɖe wɔtɔ le Mawu ƒe hamea me teƒe sia teƒe ke ne lea nakpɔ gome le alea ƒe gododo ya me wole kpe mi be miava kpɔ egbɔ bena nanɔ game dzi eye nava eye eganye dɔwɔlawo ame yiwo wɔna dɔwo wonye indziniawo wonye dɔkitawo wonye gakɔntabulawo teƒe vovovo dɔ yiwo ne wɔna tsutsuɖo ya ava me na wo katã eye ava me etsɔ nu di le míaɖe ƒe gaƒoƒo gade me eye ayi edzi memle ɖagbe tsã fofoa me gade xoxoa ade gɔme eye dzo ɖagbe nu di gadea tututu agayi edzi eye bra ɖagbe nu di gadea tututu anye mamlɛtɔ eye ɖoɖo gã aɖe tsã gali ɖoɖo kpɔnyɔ ɖe ŋutɔ gali na míaƒe sɔhɛwo eye yeƒe tanya ye nye bena wotrɔ wo bena wò tsã natrɔ xixia eye míaƒe sɔhɛwo awɔ amlima awɔ nukunuwo eye sɔhɛwo yiwo le suku kɔkɔ yiwo le kɔlɛdziwo yiwo katã to le sukuluvɔ eye wonye dɔwɔtɔwo wole dɔ dzim wole kpe mi na alea ƒe ɖoɖo sia eye kɔsiɖagbe la anye subɔsubɔ yi ke ava me le xixia godo me eye enye xɔsetɔwo katã tɔ eye kpe gbɔ bena kɔsiɖagbea neva eye braɖagbe la anye nuwuwu gã kpɔtɔkpɔtɔa. We also have amongst us the Executive Secretary General of FEPEC, the Federation of Pentecostal Churches, Apostle Eli Tohota. Eye miedzi be miana mianye hã bena agbalẽŋlɔla na hasoso yi ke nye gbɔgbɔmetsɔtsiwo ƒe ɖeka wɔ le Kamalɔ ƒe anyigba dzia etsã le mía dome. Mawu ne yra o. Woe zɔn wo nukunua ma ɖe ƒu o. Kpɔtɔ nɔ anyi kpoo eye nalé to ɖe nu yiwo katã woagblɔ ŋuti eye Mawu ayra o. Akpe na mi. Songs bring boundless joy. They are the effusive expression of jubilation from the grateful heart of the mighty King who was and is to come. On this first day, I want you to take some time and reflect on the goodness and graciousness of God and how He has been that to you, to your family and your loved ones. You know, someone once sang, "Overcoming every problem begins with a thankful heart." So as we gather today during this incredible time of word and worship in God's presence, I want you to sing for joy. Sing for joy, the mercy and miracles of the Lord have come. Sing for joy, healing and holiness is here. Sing for joy, your deliverance and dominion is here. Yes, sing for joy, for indeed our Lord has come. Let's join our brothers and sisters from the nations and regions and continents around the world to sing a joyful song to the Lord. Who has comenzó
What's all the majesty, rule, sweet justice? Only a holy God. Amen. Behold ye the one man, behold me, right now symphony, forever the holy God. Come and worship the holy God. What's all the glory consumes like fire? What's all the power can raise the dead? What's all the name remains undefeated? Only a holy God. Who has to rescue me from my feeling? Who has to offer his only son?
eyes haven't seen, and ears haven't heard the kind of blessings that's about to fall on me. 'Cause victory is here. Kick defeat out the door. God's doing a new thing, yeah. Get ready for overflow. 'Cause I'm getting ready. I'm getting ready to see something I've never seen. Something I've never seen. Prophesy over your life, say I'm getting ready to see something I've never seen. Say I'm getting ready. I'm getting ready to see something I've never seen. Something I've never seen. Say it again. I'm getting ready. I'm getting ready to see something I've never seen. Something I've never seen. Say say it again, say say I'm getting ready. I'm getting ready. Ready for overflow. Ready for overflow. Say I'm getting ready. I'm getting ready. Ready for overflow. Say I'm getting ready. I'm ready for overflow. Say oh I'm ready. Are you ready for overflow? Say yes I'm ready. Yes I'm ready. Ready for overflow. You say ready for overflow, yes. Ready for overflow. Declare it over your life and family. Ready for overflow. Ready for overflow. Declare it over your finances. Ready for overflow. Healing in my body, I'm ready. Ready for overflow. God's about to blow my mind. Praise the Lord. Funamau. I know as Menye. this crusade starts today, Menye bena se judopomonya kakaya dego megbea. you will testify. Lele da sedige. If you know you will testify, give Nele me a nyebe big jadi amen. da sele dopomonya kakaya maglonambe amen gande. Vous savez que vous allez témoigner, donnez-moi un grand amen. I'm just going to give you two testimonies. Da sedidi Nous allons vepe vous ye donner manami. deux témoignages. Our father in the Lord came here in 2006. Le epe akpe veple adelia mea pastova edenigba ya ji amei kenye jisi kepe zimenola. So that day, Ye kamaropa nyigba maji ke uvape akpe veple adelia mea. Nke ma mea nye people know that ndikpaji. crusades are carried out in the morning. Les gens croient que la croix Amo se passe susu le bena matin, dopomonya kakala vame. dans la soirée. But that Le day, because of fiancier. certain circumstances, Mais ce jour, à cause de cette Voile circonstance, njojodo ntia. crusade exceptionally at the esplanade of the stadium in Omnisport. Nye wele afobol pope ape gbajape le kamaro pe anyigbaji. And some children were playing football. Ye deviado no bolu pom. And amongst them, there was Eye deaf le and wo dumb. do me adeka ni peto ku eye me pona no po. The power of God Eye mawu penusia jo le dopomonya kaka pe tepea eye wo ka devianti le tepe ke devio no bolu pom no. pendant qu'il jouait le ballon, the mouth open.
Oh, Zereka devia pe nous que autant nous popo. Et ye pe to champu. That same convener Amen ma yike wododo magbe a egalite pe ya. during the GCK. Eye le du po monya kaka bakple kumu yi pe me va va me. Ameade Quelqu'un à la borne 10, le bonne 10 to satellite du il marchait avec les béquilles. et ati o tem so zona zoni va esi mo pa me ado gbeda no tuma ikpli boy e ati wa so no zoni azoma ye pe afo haya eye wo cho ati o pugbe e ma va me le douala le te pe ma ike du po menya kakale me vamle wo ta wo ike le toja ava me na o mina ne mia se da se dio le mia gbo la fia. Praise the Lord. Kafu na mau. My name is Dr. Njongwe Thomas. Nkonye nye Dr. Njongwe Thomas. Un médecin. Dokita e la messe dokita e onye. God first. Ici, voici la sœur Fétis. Ebe novi fete le pe ahaji. Elle a 39 ans. Pe blaton vo asie ke elesi e jibe ya dida se akafu maule ye penchiko kwa iko woneta. Le dudopo monya kaka ike vame ano dinu vo onye sia. Alors qu'elle regardait, Esi wono dudopo monya kaka seme no pom ye maupe ame adogbera a mau yodoe 6 months history of Le- cervical lump, right cervical lump d'une excroissance du côté droit du cou and left hemiplegia. et d'une paralysie du côté yepe aborika aforika tutu Let's hear ye from her. apeto ayodone Voilà. ye dolele si anu eji dinu adesom kake mau yodone wa kafu mau kafu na mau mva bena mason tikokwe na mau le doyike apeto awona mlata. After some home skill training during the long vacation program that I had with the kids, I lost the use of my hands and my feet. I was dragging my feet while walking, and I could not make any of my handcraft again. I stopped working on the 5th of October because of the loss of the hand that I lost the use of my hands. Après un programme de formation avec les enfants, elle a Mi perdu wo ses tutudo pe facultés dodo de gbakple devio eye ema megbea afonye de ka gbakple alonye de come gatin plana e nyime gatin zana o ela bena emia mesinya gbakple afo emia mefonya nyime gatin zana o nembe ma zonzonlia de manu afo adon la nyigba anu afo adom la nyigba nyime gatin wo nana de ko eye esi anodin kaka dinu enesom eye mi wo dupo monya kaka de ike odo tanya nebe na gododo gan gbakple nukunu pe maula eye fiensi padi pe dodo ameye mau pe amea ede gome eye oto nya o gbogbo ele gblobe na kuhi nyewa ebe ye pe kuhi awo ele yo deka eye Did something with my hands. À partir de ce moment, so je pouvais nkeke aider ma l'enfant dia de la main ya gauche. te ma le na de gbakple ye pe miamesia eye fifia Et j'ai recommencé à créer ye des gba objets d'art. troto dowowo e gba te gba trole wo do wa ka fuma wu Gloire à Dieu. Put your hands wasi together pe for that na testimony. mawu le dase didi yata The loss of the use of our hand. ye pe aboa me gatin zene o etutu va le mau pe ame ape gbedodora eno Nigeria saba eye wo do gbera ye mau pe nusia eva trolo zirika eye wo wo dole ye pe aboa ntile kamalo pe anyigbaji C'est mort dans son corps. It is you. egbea ewe la di dase Who will testify? mebe me kale dase di egbe ha God bless you. mau ne yira o The second mia isi mia se dase di velia dase di velia Is Sister dase di velia yenye novi nyonu magloa More of a spiritual matter, I will allow her to testify for herself. Il s'agit d'un problème enye spirituel gbogbo me un peu pe plus kakade délicat. madasi ye ntone wa de gome nami Gloire à Dieu. wa sonu chikokwe na mau wa kafu apeto yesu Je suis la sœur novi nyɔnu ida magloa yo yɔnam me subɔ na le nyala pe subɔsubɔ teƒea medue ma de dase akafu mawu asɔntsi kɔkɔe na mawu Je remercie le Seigneur me pour le le salut akpe qu'il m'a dam na donné. mawu le dedekpɔkpɔ yi ke mawu tsɔ nam la ta Autrefois, j'avais un
tsoka ka ɖevi nye me kea mɔxenu ƒe kuxi ɖe le agbenye me ye nye matem awɔ naɖeke le agbenye me o sukutsatetia nye mete de suku o ye nye matem awɔ naɖeke le agbenye me o eye to dzila nyewo ƒe agbagba dzidzedzia mete yina ya vɔa nye mete yina dodokpɔ o. Eye ne me dzi be mawɔ naɖe gɔ hã ne ganye adzɔ ye me be maɖo tsã meɖena zɔ nenyi be naɖe gale asinye bena mava yi ƒle nu maxɔ agba tsã egagena le alɔnye me buna eye ŋutifafa ɖeke dzidzɔ ɖeke mele agbenye me o. When I'm going to buy my goods, I will misplace the money. I had no peace, I had no joy. Nɔpi lɔlɔtɔ le dzodoƒo mɔnyakaka ɖe yi ke ɖo tanyana bena yayra ƒe tsidzadza yi ke ɖe gbefa bena dzodoƒo mɔnyakaka yi ke la va me ye nye yayra ƒe tsidzadza yi ke ye yi ɖe aƒe mea ye do ɣli na Mawu bena woasɔ ŋutikɔkɔe na Mawu elabena vavã yayra hiãna le yiƒe agbe me. Back home and I started praying because I was in need of that shower. Eye le dzodoƒo mɔnyakaka ƒe eyia Mawu ƒe amea egblɔ Mawu nya eye wòdo gbe ɖa eye wògblɔ bena ne megate ŋu ɖi ɖase egbea tsã o la yi ɖe aƒe me aƒetɔa asra wò kpɔ eye ne nu kea natrɔ gbɔ eye nava ɖi ɖase. If you have not testified today, as you go back, the Lord will visit you, and as from tomorrow, you will have a testimony. Eye esi me va yi ge ɖe aƒe mea me do gbe ɖa eye megblɔ be aƒetɔ me dzi be nasra ŋkpɔ lo eye tso zã ma me aƒetɔ asra ŋkpɔ. Home, I started praying. I said, Lord, I need a visitation. And the Lord visited me that night. Zã ma mea le gatɔn kple afã aƒetɔa ɖe kuxi nyasɔ fiam menɔ mɔ ne aɖe nu eye meti blanui me nye matem ayi ŋkɔ. Papa ele nye alɔtsinu le dria me eye wòkplɔm enɔ gbe aɖe dom va nye menya gbe mɔ va me nɔ gɔme sem egblɔ bena vinye trɔ eye metrɔ kpɔ nye ɖusi mea mekpɔ to gã aɖe eye wògblɔ na bena tso sia dzi magakpɔ to makɔ kpɔ gbe ɖo le Yesu ƒe ŋkɔ me. I had a dream, and the Lord showed me my mountain. Our father was holding my hands, and he turned me to the left side, and I saw a great mountain. And he said, from now, you will not see that mountain anymore. Eye tso azãmagbe yi ke metrɔ ɖe nye megakpɔ to make o nɔvi lɔlɔtɔ me le gblɔ na mi egbea bena ɖe enu sia nu le zɔ nam egbe eye edɔnya tsã ele zɔ eye me yra aƒetɔa ƒe ŋkɔ elabena aƒetɔa esra ŋkpɔ eye tso ŋkeke yi ɖe ŋkeke dzia aƒetɔa ele tsu aɖatsi nam eye nye agbe etrɔ eye mele de akpe na papa. From that day, I have started seeing the hand of God in my life. I got a job that is among my academic qualification. I have had joy. I have had peace. I want to thank the Lord, and I want to thank our Father in the Lord. Praise Wasɔ the Lord. ŋutikɔkɔe na Mawu akafo aƒetɔ Yesu. The spirit of backwardness, everything cleared away. Megbedede ƒe gbɔgbɔ wa nye ɖa ati megbe le agbe mea eƒe gbɔgbɔ ma wo nye ɖa le agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nyase hadzihawo ƒe hadzidzi. Duala ƒe hadziha.
suscitant de nous. C'est Jésus-Christ qui est toujours avec nous. C'est Jésus-Christ qui accomplit l'impossible. C'est Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, sauveur du monde. Jésus, oh Jésus, je t'aime le temps. Jésus, oh Jésus, Jésus le Seigneur, je lui donne tout l'honneur pour l'éternité. Whose name is above all names. It is Jesus. Who was died but lives again. It is Jesus. Every tongue must confess. It is Jesus. Every knee shall tremble at the name of Jesus. Jesus, Jesus, Savior divine. Jesus, Jesus, I love you more. Jesus, Jesus, sweet Jesus is mine. He was mine allegiance forevermore. Who is it that understands? It is Jesus. Who can banish all my fears? It is Jesus. Who offers eternal life? It is Jesus. Who promotes me from in glory? It is Jesus. Jesus, oh Jesus, Savior divine. Jesus, oh Jesus, I love you more. Jesus, oh Jesus, sweet Jesus is mine. He was mine allegiance forevermore. Jesus, oh Jesus, Savior divine. Jesus, oh Jesus, I love you more. Jesus, oh Jesus, sweet Jesus is mine. He was mine allegiance forevermore. He was mine allegiance forevermore. He was mine allegiance This same Jesus, the Prince of Peace. Ce même Jésus, le prince de la paix. Praise the Lord. Kafkafuna mau medoja na miakata le douala kamalo le mau pe nous saint ike zamole le mia pe pastor de les ento pastor jin ike nye zimenola na disi ke pe dodo ya ike pe nkonye pastor Dr. William Kumui essier ou le de nous ti va fafia sur les fiamin le du pour moi nyakaka ike le me vam le dinusiame le miape agbo le miape pour moi mais à moi pen tu vas faire adidi et nous connaissons Jésus adidi de miape agbome et si anya mon pokona mpena made radila maunya mau radila ke general ki kame godo et ikati kana mi mau ayira wodka baklem ne miape dans luten et si anya mon pokona mkonye dan luten menye pastor momenten pe hamame le ab
abluti le France le Bordeaux pe anigbaji esia enye bubu kande na bena ni chama kpo gomele lekepe dodo ya memede akpe na pastor Dr. Kumuyi bena wa kpenye cha bena ma kplomi le haditi mele gododo gan ya me ike petanya nye Yesu make ike nyenti fafafia eye esia enye jijo gande na mto yepe enye jijo na mto sron yepe nkonye aiso eye ncha mele subo apetu ale haditi pe akpaji eye anye bubu gande na mto bena ma kpo gomele gododo gan ya me miakata mile nyu ya miatema do jijori o mi do la fi mama sele kaka Bordeaux Maou nyonto maou nye dome nyonto eye mia non kafu subo pe iyo me na fia odifia apetoji apetoa blona amekele ahaudia blona bena mehwesebe le dina hanuelo. Yo azon blona amekele ahadi veliana o benade blone bena oh etanuel asi o bena me la haudi la bena nyea me dina hanuento. Ok les amis, on va vivre azon honyo mia anon nti kokwepe iyo me eye me dibe magblono bena me susu ameyo kata susu nwede lo si la fia mi kwasi jimakpo yo mesia me denangle mi mianku le tepe ke mi la fi ke la na mianku eye na susu na susu benade yele kpo evuyo pona ikoyo batterie ikoyo na bena piano guitar na susu numa le susu me nyenyi be o me galegbo alo me galegbo nyele afi kemi la ni kata de jua mia no subo haditi pe no me ya me on tape des mains. Hey. Nya pasi pe ema de ka Tout le monde, nous venons célébrer Dieu. Nijo mia dire tu. Mi va pe mia supo mau. Mi va pe na mia supo. Ye pe nu kume. Mi va pe tado. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, il est place, il est roi et Seigneur. Ensemble. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclame Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Hey, tout le monde, tape des mains. Hey. On y va tout le monde, accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissez-moi vous entendre. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer
roi de gloire, acclamons-le. Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le. Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, laisse, là, juste là où tu es, ferme les yeux et dis-lui, Seigneur mon Dieu, je te laisse entrer. Je te laisse entrer dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Sois le bienvenu, Seigneur. Blonel te pe que ne la bena peto me demono bena na gede nyejime. Me demono be na gede nyejime. Minane mia ho. Nti kokwefiala le miape agbeme. Ne wa gede miame. Mina mia demone mia bumone efia ewonye yenye apeto. Mina ne mia pe nti fafa fia nti kokwe la ne wa gede me fia ple apeto yonye. Jésus, tu es roi. Oh, tu es roi, Seigneur. Tu es roi et Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Oh, là où tu fermes les yeux et commence à lui dire, Seigneur mon Dieu. Blonel be apeto va hotepe va hwanino afike ne la na mia wonuko eye na blonel be mau gan nenye nu tepe ola nenye amli mama u ye nenye nu blani gbola ye nenye. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, nous, tel que nous sommes, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur mon Dieu. Peto ale miele a ye mieva Sans rien avoir. ale mele na de kemele menyo Seigneur mon Dieu, on te donne tout. apeto nye mau me va gbo Chantons ensemble. diraya Tel que ale mele a je suis ne ma komele sans rien ye na de kemele menyo à moi, sinon ton sang ne gbe wo hu versé iko kode anyi pour moi de tanye et ta voix qui eye wo gbe ike le yom be ma va gbo o ma u pe alevi de Dieu. ma u pe alevi me va do me va Oh, tel que je suis. ale mele ale tututu komelia Viens là-ci. kenye meliko En bas au doux. ye dikeke À chaque le menye fum esiai lutte dehors, crainte ye adikao le vovon le mekple godo ma u pe alevi me va je m'abandonne. me cha do kunye Je crois ble de en asio me Déclare, tu me pardonnes. me khoti ose blen benare le cha nye nouveau kem Tu me
eye ne xɔm Je te les donne. Prends metsɔ mes choix. nu vɔ nyewo katã agba nyewo katã metsɔ wo na o Yesu xɔe o Yesu xɔe Oh, Jésus, tel que Yesu ale yi ke melea je suis, ton cœur est prêt wo dzi asɔgbe à prendre le mien tel be wòaxɔ tɔnya qu'il est. ale yi ke die dzi ale Tout change, eye wòatrɔ nu sia nu sauveur, parfait de la yi ke le blibo mawo ƒe alevi me va lo Yesu me va Yesu metsɔ ɖokuinye gblẽ ɖe asiwo me gblẽ nɛ gblɔ be o Yesu metsɔ ɖokuinye gblẽ ɖe asiwo me eye mexɔ dziwo si Yesu Yesu netsɔ nu vɔ nyewo kem eye nexɔm ɖe wò ŋutɔ gbɔ o Yesu metsɔ wo na wò lo xɔe xɔ wo katã xɔ nye dzidzɔwo Yesu me va lo Yesu me va gbɔ o Yesu me va gbɔ o Yesu tɔwoe menye lo Aƒetɔ tɔwoe menye Yesu tɔwoe menye Aƒetɔ Yesu tɔwoe menye Yesu tɔnye nenye ewoe wɔ nu sia nu ɖe tanye Yesu dzihaya kplem ale yi me le Yesu wo lɔlɔ gã la etsɔ nu vɔ katã kem ye ɖeke meto le mo eye medi bena manye tɔ o tso egbea dzi Mawu ƒe alevi me va ɖo gblɔ nɛ be medi bena ɖe Yesu medi be manye tɔ o tso egbea dzi Mawu ƒe alevi nye ame va ɖo lo me va ɖo Yesu me va kafu kafu na Mawu wa kafu Mawu The hour has come. Gameasu L'heure est The arrivée. time for Jesus to manifest his power. Gameike Yesu Kristo na de yepe nu sia de go fia le agbomea gameasu azon So this evening, tso eya ta fia sia wo nukunu akaka de dzi le nti peace with God and man. La paix avec Dieu. nutifafa le Mawu kple amegbetɔwo dome Welcome Pastor wɔ ɖeka kplem ne miaxɔ pastor Dr. WF Kumuyi le Yesu ƒe ŋkɔme. Accueillir le pasteur Dr. WF Kumuyi. welcome. Megamia ezɔ. Praise the Lord. Kafu kafu na Mawu. Everybody, I said, praise the Mebere Lord. kafu kafu na Mawu. Tonight, the Fiasia Lord will bless you apetoa specially. ayira utohere. Everything you've been praying for, Enu yo kata tane no gbe dom da all le that san. you've been looking to God Enu for, yo kata ne le mokpom na ma obe ma ne wole pa gbe me. Dede kpɔkpɔ healing, dɔyɔyɔ deliverance, gadede
miracles from God, nukunu tso Mawu gbɔ. the Lord will pour upon Apetoa everyone atrɔ tonight ekɔ ɖe mía in dometɔ ɖe Jesus' sia ɖe name. dzi fiesi ale Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. 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 Mebe amen. Father, Fofo, thank you tonight. nye de akpe na o fiesi Bless your name. nye yira because wo we know ŋkɔ you're elabena mienye bena Mawu dɔmenyɔtɔe nenye. Nenyo dɔme na mi, lami ɖeka ɖeka ɖeka, eye nenyo dɔme na mi, na ƒome sia ƒome, nenyo dɔme na me sia me, wo dɔmenyɔnyɔ egba go le míaƒe duyame le teƒe ya, eye wo dɔmenyɔnyɔ gbã go le dukɔ sia dukɔ me, eye míele bia fiesi ya bena na ʋu dziƒonu ɖe ame sia me dzi. And blessings will come upon Eye wo everyone. yayrawo ne dza kɔ ɖe ame sia me dzi. Great peace, Nutifafa gãtɔ, great healing, dɔyɔyɔ gãtɔ, great deliverance, gaɖeɖe gãtɔ, great miracle nukunu gãtɔ, upon everyone ne kɔ tonight. ɖe ame sia me dzi fiesi ya. Akpe na wo Aƒetɔ elabena míenye be le wɔe vɔ. In Le Jesus' Yesu ƒe name we ŋkɔme pray. míedo gbe ɖa le. Thank you. God bless everyone. Akpe na mi Mawu ne yra mia dometɔ ɖe sia You ɖe. can sit down. Miatem abɔbɔ nɔ anyi fa. Tonight we're beginning a Fiesi ya special nye le gɔme GCK, tem kpakple dudoƒomɔ nyakaka tɔxɛtɔ. Global Crusade. Dudoƒomɔ nyakaka na xexea godo yi ke le ɖe ame sia me gbɔ kpakple ŋusẽ kpakple amisisi kpakple amisisi ke le gbã You will go. not miss your Mawu miracle. matsɔ mate I said nukunu you wo will o not mebe miss wo your nukunua miracle. madeƒu o. Tonight I'm looking at Fiesi Luke ya chapter 2, mele kpɔ Luka ta ve. and I'm reading from verse 10. Maxle tso kpukpui wolia dzi. Luke chapter 2, verse Mina 10. miakpɔ Luka ta ve kpukpui wolia. And the angel said unto them, Eye dɔla la gblɔ na wo bena. Fear not. Eye dɔla la gblɔ na wo bena migavɔ̃ o elabena kpɔ ɖa meva dzidzɔ gã ŋutinya gblɔ ge fia mi. Which shall be Esi to la nye all na dukɔ people. blibo la katã. An angel came from heaven. Dɔla tso dziƒo va And he ye. came to those shepherds Eye at night, dɔla eva alẽkplɔla mawo gbɔ and le zãma me. announced to them Eye enɔ gbefa ɖem na wo what they bena needed to enu acknowledge yi in their hia lives. tututu be woanya le woƒe agbe me eye What dɔla they nɔ have been gbɔgblɔm na wo. seeking for. Enu yi ke What they have been wonɔ praying lalam, for. enu yi ta wonɔ What they gbe have been dom ɖa ɖo, dreaming of. enu yi ƒe drɔ̃ekum wonɔ so The gbe ɖe angel gbe. came and Mawu told ƒe them. dɔla va eye wogblɔ First na of wo all, he bena said, gbãtɔa "Fear not. egblɔ na wo be migavɔ̃ o. All your fears Wo are taken vɔvɔ̃wo away. katã woɖe wo dzo. All my fears Vɔvɔ̃ are nyewo taken katã away. woɖe wo ɖa. When Christ comes, Ne Kristo ge ɖe me the ɖe. Savior, Kristo the ɖela, Prince of Peace, Kristo ŋutifafa everything fia, you feared, enu yiwo katã dona you vɔvɔ̃ feared na in wo, the past. enu yiwo dona And vɔvɔ̃ then na wo le you agbewo borrow me your tsã, past eye and you look netsɔ at that tsã to make ƒe up your agbewoa future. ewɔe bena vɔvɔ̃ le mewò na tsɔ me ke gbɔna. Fears in the past. Vɔvɔ̃ na etsɔ yi ke Fears va yi. at the present Vɔvɔ̃ le time. egbe ƒe And nkeke ya me. fears in the Eye vɔvɔ̃ le le future. vɔ na tsɔ me le be leke tsɔ me nye anɔ ɖo. Mawu dɔla le gblɔ na wo bena ɖe bena Kristo ma azɔ ege ɖe agbewo me ta megavɔ̃ o. He will save your soul. Yesu Kristo aɖe wo luʋɔ megavɔ̃ He o. will give you peace. Yesu Kristo ana wo ŋutifafa megavɔ̃ o. Yesu Kristo alia vlogba kple dziƒo dome megavɔ̃ o. Megavɔ̃ o aho to ɖa le agbewo me. Ebe megavɔ̃ o elabena ayɔ dɔ o. Leke nu sia ava me ɖo. Behold, I bring you good Kpɔɖa tidings of great joy. metsɔ dzidzɔ ŋutinya gã mele dzidzɔ ŋutinya gblɔ ge afia mi esi la nye na dukɔ blibo la katã. That great joy is for you. Dzidzɔ gã ma enye tɔwò lo. Mebe ɖeɖekpɔkpɔ gã ma enye That tɔwò. great miracle is for Nukunu you. gã ma anye tɔwò. Shall Eye be esia for all anye people. dzidzɔ ŋutinya gã ɖe na dukɔwo Look katã. at verse 11. Mina miakpɔ kpukpui ɖekelia elabena wodzi xɔ la si nye egbe le David ƒe dua mea. Wodzi xɔ la si nye Kristo aƒetɔ la na mi egbe le David dua me.
Think about it as de if nuble this to is for nuti you in abenade particular. ewo tohede yo le nya ya glomna For unto you, ela bena na woa wo every problem you have unto ohi yo you kata le is jiwa born this oji day woji fide na in the egbe city of David. oji de la A le Savior David pejuame that will woji save you from hola sin, ameke aho to save nouveau you sime from sickness, amesike aho to save you dolele from sime satanic amesike power, aho to satan save na you gbogbo from bon penu se everything sime that had amesike bombarded aho your na life ojo until enu today. pepepe yo kata le chaka agbo kakavana egbe Where are you? fika ene le la pe Savior ame o has come to you. woji de la va do gbo olo A healer has do come yo to la you. va do gbo vo A deliverer gadela has come to you. eva do gbo o A redeemer eye has come ameke to nana you. mi xoxoa eva do gbo o ye pe nkore ye le ko yene o do la gbo be signé Kristo apetola Then he tells us eye in verse egbo na mi le 12, pipu ivelia me it says, and eye there shall be esia a anye sign jesi unto na you. mi Ye shall find Miakpo the babe viji wrapped in swaddling si wo clothes, kata lying in a afode manger. enu eye wo mlo lanu dunu me And then in verse 13, eye le pipu itonli and ame suddenly eye there kasia was with the angel jipo a bako ha multitude gande of heavenly hosts pede mawu praising dola God nuti wo le and mawu saying, kafum le gbọgbọm bena verse 14, le pipu ineli ame glory to nuti God. kokwe wana mawu le For the jipo peace that comes, bo glory to God. ben eye nuti chifafa ava joy of anyigbanji heaven come to earth, wasonchi kokwe glory na to mawu God. ne ibe jujova anyigbanja wasonchi For kokwe na miraculous mawu wonders le that he comes nukunu to give us, amlimato glory to yike mawu God. tona mita wasonchi kokwe na mawu For the peace, for the pardon, nuti glory kokwe to wana God. mawu le jipobo eye nuti For the fafa ava power anyigbanji he le brings nuti from fafa heaven, gbakple glory chotoke to God. gbakple nuti kokwe watona mawu For the miracle you are going le to receive nukunu today, yo glory to hogene le God. fiesi ata sonchi kokwe na mawu Glory to God nuti in the kokwe wana highest. mawu le jipobo And eye on nuti earth fafa peace. ava anyigbaji On earth where we are le now, anyigbaji peace. yike mie le fifia nuti fafa ava On earth where le you are seated anyigbaji there, afi ke le nu peace. anyido le fifi la nuti fafa ava Peace in your heart. nuti fafa le jiome Peace in your nuti home. fafa le apewa me Peace all around nuti you. fafa le nti From ogodo tonight, as you tso come fiesi adia and you receive esi ne le Christ toji into your life. eye ne xɔ Yesu Kristo le agbo me Peace on earth Yesu and Kristo goodwill atsɔ nuti fafa va toward men. agbo me nuti fafa ava anyigbaji amegbetɔwo From that nu passage I read to wakpɔ you nudzedze now, nyuie le aha yi ke me we're xlẽ na mi looking at pipi la unique, nye le kpɔ salutary tso peace ahaya through mea faith in Christ. nuti fafa dedekpɔkpɔ pe nuti fafa to Kristo dzi Peace unique, nuti fafa coming in your soul, ɖeka coming in your yi heart. ke age ɖe The kind luvɔ of me peace you had age ɖe never dziwo known. me nutsifafa si tɔgbe That me no nyakpɔ me turmoil kpɔkpɔ on earth yi can ke disturb. naɖeke mate ŋu atsaka nutsifafa ma na wo nutsifafa akoko nutsifafa yi ke tɔgbe meli o nutsifafa yi ke nana ɖeɖekpɔkpɔ nutsifafa yi ke vana gbakple xɔxɔ eye Christ, the same ne do Christ. xɔsi le Kristo dzi Kristo the make saving Christ. Kristo yi ke ɖena me Christ, the mighty Kristo yi Christ. ke nye nusẽtɔ As Kristo powerful today nusẽ as he kpɔtɔ le ever ŋuti was. egbegbe abe ale ke wònɔ ŋuti le blemaŋkekewo me Unique, Yesu salutary peace Kristo through faith in Christ. nutifafa yi ke tsona Kristo gbɔ ye wònana me ɖeɖekpɔkpɔ Tonight, you are going to have ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nutifafa yi ke tɔgbe meli o yi ke tsona Kristo gbɔ gblɔ be fiesi ya ele asinye suge gblɔ be fiesi ya asɔ asinye We're looking at three things míele before nu we etɔ̃ pray. kpɔ ge kapi ne míado gbe ɖa Number one, enu gbãtɔ announcing ye the nye good news of peace. nutifafa ƒe gbefa ɖeɖe Angel coming from heaven, dɔla tso dziƒo announcing the good eye news enɔ of peace gbefa ɖem tsɔ ku ɖo nutifafa ŋuti to everyone. nutifafa nyanyuia To you. enɔ gbefa ɖem na ame sia ame
na wo na nye ha na nyonuma na nutuma ikele tukoma me Américain le yavala uti dollar va do gbo azon ye ma u dollar le de pe fana o benare nutifa fa nyanwe gbomo ne na o enu velia yenye si jeje nutifa fa pe yan gan la. You have to acknowledge Elebena your do heart jesile wonto jiome that what God bena has brought enu is ike ma the wu most jove na ya important thing yenye in nu your fe life. vie to wu le wo pe agbeme I acknowledge. eye I na acknowledge. jesi na I nye affirm eye na actually, hueme I need peace, bena peace azon la with God. nuti fafa hianam le nyegba pele ma wu dome Peace within nuti myself. fafa le nye luhome And peace with eye my nuti neighbor. fafa takpele nye It's apeli a kao need we cannot deal nuti fafa without. pe hian yike le mewa matema kedile nti Acknowledging wo the nto na great nye need of peace. nuti fafa pe hian gan la pe si jeje Number 3, eye enu etonlia advancing in God's yenye nature of peace. kogbe dede le mawu pe nuti fafa pe jojo meme That's the nature of God. ema enye mawu pe Anyone jojo me that comes amesia me near yike tegogo mawa anyone reconciled amesia me with yike God, o le afun lo gba pe mawu dome anyone that becomes amesia a me member of the yike family zu of mawu God, bo fo memevia the nature of God will mawu pass pe into him. jojo me do la gede ya mame And the nature of God eye is mawu not the pe nature jojo of me a violence. menyi bena adawo wo pe jojo me It's yo not the nature of mawu pe cruelty. jojo me menyi ben tasese pe It's jojo me not yo the nature of mawu fighting. pe jojo me menyi be konda da The jire wo wo pe nature jojo of me God yo is the nature mawu of pe peace. jojo me enye nti fafa pe jojo me And when we come to know eye the nemie Lord, va emie jesi He apeto a transfers and etsona ye pe transmits jojo that me same a peace so we de na have mia me that He etsona is, nuti He fafa ma so transfers de na that mia into me our eye lives. nene ma tututu o twe de mia pe agbo me ma Advancing in God's nature. na den ko le mawu pe Without jojo the me ame nature of God will be ne mawu pe retrogressing. jojo We me will me not le advance. asi o amatema den ko na de me gbe Because it is only elabena God mawu that de ka promotes hon ko us, ye ko nana mi ekpo na nkogbe dedi that lifts us mawu up. de ka hon ko ye And koko na when mi we dedi have that nature of eye ne God, mawu He pe jojo me ma le mi asi a mi lanu nkogbe dim mi lanu nkogbe dim elanu koko mi dedi ela we bena mi akpo nkogbe dedi advancing nugo in dede God's nugo nature dede of le peace. mawu pe nuti fafa pe jojo me ame Look at the announcement mi there, na ne number mi akpo one. gbe dede ayenye nu gbanto Number one, enu announcing gbanto the a good news of gbe peace. dede nuti fafa As nyanyua we read already, abe ale ke mi riva God ivo a sent mawu an angel edo dolade from far away kaka to heaven jipo here to the vi earth. dola va nyigbaja fia He says, go tell e them. gblɔ be yi na gblɔe na Go wo tell every man, yi na every gblɔe na woman. ŋutsu sia ŋutsu nyɔnu sia Go nyɔnu tell every yi person eye na on gblɔe na earth amegbetɔ sia amegbetɔ le anyigba dzi that peace bena we cannot nuti have for fafa ma yi ourselves. ke mía The ŋutɔ mi mate ma Father kpɔ le in mía ɖokuiwo heaven, si wa God of fofo all la le peace, dziƒo is now ŋuti sending fafawo that unto katã us. ƒe mawua etsɔ ŋuti fafa ma vɛ na mi And the angel said, eye it dɔla will be ele for gblɔ be all esia people. anye dzidzɔ ƒe nya na amewo is for you katã tɔwoe le fiesi ya I said it bebe is ɖe for ŋuti you fafa ƒe tonight. aŋedodo ya enye tɔwo le fiesi ya Isaiah chapter Yesaya 52. ƒe agbalẽta And I'm reading blade there from verse 6. blatɔ̃-vɔ-ve It says, therefore, my people shall know ebe nye my dukɔ name. adze si nye nukɔ That's the beginning. My ema people enye shall know my gɔmedzedze name. ebe nye dukɔ adze si nye You know his nukɔ name as le the nya ye ƒe Prince ŋkɔ of Peace. abe ŋutifafa fia You ene know his name le as nya the ye ƒe Savior. ŋkɔ abe ɖela You know ene his name as the Lord. le nya ye ƒe ŋkɔ abe You know aƒetɔ his ene name as the breaker le nya of ye ƒe every ŋkɔ abe yoke in ame ke ŋe life. na kɔkɔtsiwo katã le agbe sia agbe me Therefore, my people shall know my name. nenema
wana dukɔ geɖewo na nya nyenukɔ nye dukɔ anya nyenukɔ ebe le nukeke ma dia wanye bena enye ye nana nutifafa elabena nye. He said he is the one speaking. Egblɔ be ye nya me ke le ƒonuƒo. He is speaking to you tonight. Ele nu ƒom na wo le fiesi ya. And with his voice, with his Eye word, gbakple yeƒe peace agbe, will yeƒe come in your gbeɖiɖi, life. gbakple yeƒe nuwɔna awɔe be ŋutifafa And age ɖe then in agbo verse me. 7, Eye le kpukpui adrelia me, how ebe beautiful dunyui upon the xɔla ƒe mountains afɔwo are the nyɔ le feet to of dzi him loo. that bringeth good tidings, that publisheth Eya peace, ame that si ɖe agbefa nutifafa. Eya ame si ɖe agbefa nutifafa. Ame yi ɖena agbefa nutifafa eye wòto agbe nyuie. that bringeth good tidings of Eto good, agbe nyui, eɖe agbefa xɔname, eye wòle gbɔgblɔm na Zion be wò Mawue nye fia. He publishes peace. Ele gbefa ɖem He nutifafa. comes to give you peace. Eva be wòana wò As nutifafa. you open your heart. Esi ne ʋu wò And say, dzita. let the Prince of Peace Eye come ne in. ɖe mɔ na nutifafa fia bena ne The ge ɖe me. peace of the Lord that rules Aƒetɔa and ƒe reigns will nutifafa come in your aɖu life. fia eye wòage ɖe agbo me. When there's no peace, we are torn Ne apart. nutifafa meli oa, nye When no there's no peace, tsakana. there's confusion Ne in the nutifafa heart. meli oa edia eme When tsakana. there's no peace, there's Ne commotion nutifafa in meli the oa heart. edia me nuwo katã ŋuti na When there's no yakatɔe. peace, there's no health. Ne nutifafa meli oa It's when the kpekpeɖenu peace meli of God o. settles in your heart. Eyi si me Mawu ƒe nutifafa ge When ɖe the dziwò me. peace of God pervades Eyi all si your me life, Mawu ƒe nutifafa de dziwò mea. it will change your thoughts. Nutifafa ma atrɔ wò susuwo, atrɔ wò nugblededewo, atrɔ wò nuwɔnawo, Your hand atrɔ will wò feel the peace. wò dzi aɖɔ fún gbakple Your nutifafa. feet will go in the direction of peace. Eye wò afɔwo ato Your nutifafa ƒe mind toƒe. will think the Wò thoughts of susu peace. adenugble to nutifafa ŋuti. Your activities Eye will be wò activities nuwɔnawo of peace. anye nutifafa ƒe nuwɔnawo sɔŋ. Relationship will be a Wò relationship of hadede, wò peace. kadede gbakple amewo anye nutifafa ƒe kadede. Interaction, Eye an wò interaction of peace ɖekawɔwɔ with gbakple amewo everybody. anye nutifafa gbakple ame sia ame. And the Lord has come tonight to Eye declare aƒetɔa unto eva you fiesi the ya bena peace of wòagblɔ na wo God bena that will reign in your heart. nutifafa fia aɖu fia le dziwò me. Look at verse 10. Mina of miakpɔ that kpukpu Isaiah wolia chapter le Yesaya 52. ƒe agbalẽta blatɔ̃ velia ya me. The Lord has made bare his holy arm. Yehowa klo nu le yeƒe alɔ kɔkɔe la nu le dukɔ katã ŋkume. In Cameroon here, Le dukɔ peace. katã ŋkume, le Togo afi ya nutifafa. All the nations of Le the dukɔwo world, katã hearing me the le xixia me, voice of God and dukɔ the yiwo katã word wole of se God aƒetɔa ƒe and the gbe, wole se provisions Mawu of ƒe nya, peace in eye all wole se nations, Mawu ƒe peace. nutifafa ƒe nunana ƒe nutsinya ya. Nutifafa ne ge ɖe dukɔ mawo katã me. In every heart, Le dzi sia dzi me. open to the Lord, Edzi yiwo katã ʋu wo ɖokui na confessing to Mawu, God, yiwo le aƒetɔa me have ʋum. not been having peace, Wole gblɔ be, o, nutifafa menɔ have asinye not são. been enjoying peace, Nutifafa mele agbenye me have tsã not o. been experiencing peace. Nye mewɔ nutifafa ƒe numetoto le So, agbenye me your tsã o. mind and Va open esi your na heart ʋu and wo open susu, your na life ʋu wo dzi, unto na the ʋu Lord, wo agbe and na that peace will aƒetɔa. come in your heart. Nutifafa age ɖe agbe me. Any nation where you are, Dukɔ sia dukɔ me yi ke ne le. any community where you are, Kɔ sia kɔme yi ke me ne as you le. hear what the Lord has Esi said, ne se nu gblɔm aƒetɔa le. sing the good news Eye of aƒetɔa le peace. de gbefa nutifafa nyanyuie ya. And you know what the restlessness have been causing your life. Eye wo ŋutɔ ne nya nu yi ke dzodzodzo titia le ame ƒe agbe me egble le agbe me. Eye ne gblɔ be me gbe nu ɖa le dzimaɖi titi ŋuti, me ʋu nu ya me. Eye me gbe nu ɖa le egbɔ. Every Susu sia susu, nugbledede sia nugbledede.
nous on a ça nous on a il que nous tu vas faire les asio il que de nous tu vas faire dans les diome me benda les bon me bé Christo il que nous tu vas faire Christo gede jinyeme ne Christo gede diome ne nous tu vas faire gede diome is universal. Nutifafa Peace with God. Ihia godoto. Nutifafa bakple mau. Nutifafa lo bakple amegbeto dome. Nutifafa cho jipo. Nutifafa le nonomesia nonome yike mene notavai. Mau pe nutifafa cho fiensi adia adu fia le diome. That's how we know that we have the Eya Prince of nuti Peace. ehia benamia jesi That's nutifafa how we fia. know we have the peace that comes with Nutifafa gede salvation. diomea. Ema memie dona jesi le bena nutifafa gede diome. Ne amede problem ekpo dede. I'm a child of Benya menye ma uvi. but there's no peace in Vo the heart. nutifafa mele epe jimo. There's no peace in his thinking. Nutifafa mele yepe nu There's no glededemo. peace in his action. Nutifafa mele yepe nu There's no wonomo. peace in interaction with Nutifafa mele people. yepe kadede gbakla modomo. That person to be very sure of real salvation Amema has le to kade open jibe the yekpo heart dede for the Prince of Peace to come in. elebe wa wu yepe jina nutifafa fia bena wa gede yepe jime. It's not good enough to church in the morning and in the afternoon of that Sunday. We're fighting. Menyo bena de we ma yi church consider pepe ndi ye wo tropaji do kwa we ma le jire won piti. It's not good to here, Prince of Peace in the worship, and then outside, cruel to other people. It's hypocrisy, but when the Prince of Peace is seen, the peace of God will reign in our heart, in our mind, in our lives, in interaction with every other person. Ye we ma le e khomea subo ma wu jihana ma wu le church khome jiha chipo va we ma toko le church amea o ne tojri jigba pe amoga kene Yesu Kristo jifafa si agede agbomea atro nusianu ebe anyi gba pe mle nu katan agbo apetu ape dede popo pe khoname all the ends of the earth. Anyigba pe mle nu Here tonight. wo ike le toji He's shesia there over there. mema ike le kaka tiji pa fide vo ele segbenye eye nyonu mata ike la fide ma amesia me le tepesia tepe afisia fi amesia me ike dogo apeto a dogo nuti va fa fia I welcome peace in my heart. me do jana nuti va fa le jinye me gblen la I welcome the probe Prince nuti of fa Peace fa in fia my we heart. zon va jinye me The peace that pervades every area of your life. nuti fa fa In Romans le chapter agbo 10, pe go de sia de me I'm reading le from Roma verse to pe 15. agbaleta wo pupui Romans chapter wi 10, atonlia verse 15. Roma to ta wo pupui wi atonlia How shall they ke preach aleke except wa de they be gbefa sent? ne o me doda hafi o maha It is written, abe how ale si o beautiful ngro di are the enebena feet of nya them gblola that si o preach gblo anuti the fafa ple gospel nyanye la of pe peace. afo nyolo How beautiful are the feet of them nya gblola that si o preach gblo anuti the fafa gospel nya ple of nyanye la pe peace. afo nyolo If the purpose of the gospel of peace, their feet are beautiful, and the preachers of the gospel of the message of fighting violence, their feet are ugly. ne Bible gblo be na nya gblola si o gblo nti fafa pe nya o pe afo nyolo e kon be na meyo me gblo nti fafa pe nya o pe afo menyo You o have to possess. kafi na gblo nya agblo ma unya le be na wo nto ane so asi o gban kafi e na tem agblo ma unya agblo na amoa le be na wo nto jiwa ne wo nu ti fafa pe nu metoto gban Then you possess. eye to e ma dia yike wo nto nti fafa so asi wo a ye wo cha na tema na mere ye na tema de pe gbefa na me ade ye na tem ano se vivi le nu ti fafa pe nyanwe la me And your feet eye will be wo beautiful. afọ anyo
Say amen now. Blobe amen alo. Your heart will be beautiful. Eye ejiwo anyo. The beauty of the heart reflects in the Eji face. pe nyonyoa eje na la mepe mo. The ugliness of the heart Nenema ke reflects eji ape on the vodi face. vodi nyenya egaje na la mepe mkume. It's when you says the peace of God. Isi me mau penchi va fa swasiwa. Ye wonto ne le sevivile mau penchi va fa ya me. Eye le mewa nuti va fa pe mawa le meo. Then it says, Eye cho ye dia. beautiful E face, globe na beautiful afowa life, nyo. beautiful Agbewa beautiful. anyo. Because Jejewo me the anyo. peace of Ela God bena mau reigns pe in your nuti heart. fa pa ele dufia le jiu me. How beautiful are the feet of them that Nya preach the nya gospel glo la of peace si o glo and nti fa fa bring ple nya glad nwe la pe tidings afo of great nyolo. things. Look at verse 16. Bakuku wi adelia. Verse 16, Le kuku but wi adelia me they have not kakela all menye obeyed wo the katan do gospel. ato nya nwe la o. It's talking about some religious Ele people nu in the land pomto of Israel. so le me de la do nchi. Alo subo subo konu wo lo de le Israel pe ayimaji le eyi ma me a. Ele klobe wo me do na to nchi fa fa nya nwe la o. They have not all invited the Prince of Peace to their O lives. katan o me pe nchi fa fa fia be na ne gede o pe They jio me have o. not all interacted with the peace of God by O faith. katan o me le kadodo me gba pe nchi fa fa ma wo la to hose me o. For Isaiah saith, Lord, Ela who bena has Yesaya believed our globena report. apeto ameke homia pe nyagboglo jisema. Then in verse Eye le 17, kuku wi andrelia me. so then faith Ekema cometh by hose la hearing, cho and nyagboglo me. hearing Hafi by the nyagboglo word la of chua God. mau pe nyamevana. To link up with God, we need Bena faith. mia chaka gbakple mawa To ehia hose na mi. access the peace Bena of mia tem God, we akpo need komele faith. mau pe nuti va fa me ehia hose na mi. To link up Bena hook mia up tem with the ano peace of kachacha me God and gbakple the mau salvation pe of nuti va fa God, we gbakple need mau pe faith. dede kpokpo ehia hose. We'll forget ourselves Nya- and we'll look at Christ. Nye nglo na the be Prince of mia Peace. dokyo eye mia pe nkono na Kristo nuti va va fialaji. Tonight, I believe in Fiensi ya God. me homa ujise o cha gble. Say that, I Gble la believe glo be in me homa God. ujise. It's that faith that brought you Hosema here. ye kplo be ne le toji le le It's that radio faith agbo that fiensi makes ya you have eye ne le nya ya sim. expectation. Hosema ye webe na ne le mokpokpo me na na de. Hosema ye le glo be na de. Oh, fiensi ya bena nenyi be monu kpokpo aswasi nye fiensi ya mai Kristo gbo. And then the Prince of Eye Peace will nuti make fafa your fia heart, your life awe bena happy. ejiwa akpojijo fiensi ya. With peace there will be salvation. Nti fafa gbakple With peace dede there kpokpo. will be healing. Gbakple nti fafa doyoyo With peace there aswasio. will be deliverance. Ne nti fafa swasio agadede aswasio. Peace, the miracle of Nuti God fafa will gede flow into mewa your mau heart. pe nukunua asra le jiome. Say, I believe. Bless sesie be me huese. Tonight, I Fiensi come ya to Christ. me va Kristo gbo Say that now. o gble la. Tonight, Blobere I come to Christ. me va Kristo gbo fiensi ya. And the Prince of Peace will reign in my heart. Eye nuti fafa fiala adu fiale tinyeme. Ble. Amen. Amen. Look at number 2. Minami There's number akpo nu 2, felia enu felia acknowledging the great yenye need si of jeje peace. nti fafa pe hia gan la I acknowledge menye the need in my be life. ehia de la gbenyeme. You see, when we don't have peace with our Ne neighbor, boa we lose ne in what? ogbakple apeli kawo do me nti fafa meliwa Help enu us gede la cannot no help wo us. We don't have gbede peace nu with to them. matem akpede nu chi o la be na ogbakple do me mele nyonyomo.
Providers cannot provide for Amerike us. atima if we na don't nuwa have ma peace. na nuo ela bena nchifa family mi adomo. Carers cannot care Amerike for us if we don't atima have peace for lebe them. na akpere nchiwa ma chodo le me na ela bena ogbaklo domeme nyonyomo. So people cannot provide anything for us if we don't have peace with them. Ogbaklo domeme nchifa family ota o matima na onareko. Enemies cannot reconcile with us Eye if we futo don't wo have go peace ha o with matim them. ava bena de yo ajra yo gbaklo yo doki o domedo ela bena nchifa family mi adomo. Agbe ade nenu nchifa family me gbakle le agba no vo gbakla apeli ka o nchifa family mi adomo wa agbe wa enye nu planito. Eye mawu matim ahomi le tipo ne nchifa family mi gbakle ya madomo o. Guys cannot bring us the provisions of Calvary if we don't have peace with Matim him. ato Calvary puna na ocho na mi nengi be nchifa family mele mi gbakle ya You madomo see o. that all around Ne you, bobe you'll ame yo be kacha a trodo lonely, godoa lone ame gbeto ranger a if you trodo don't have godo peace. We voa need nen nchifa peace family with gbakle everyone amo around. domola o de kala tia kogo ela bena ehia be nchifa fana no gbakle amo dome. And we come to our church before the Lord. No single Eye person mejibe ma can gblɔ na wo le live apeto happily ape on nukume. earth without Bena- peaceful interaction, association, reconciliation, relationship with people. Ame gbeto are ke matim ano vivi sese pe agbe nenyi be nchifa fa pe kadodo mele gbakle o to domo o. And so you acknowledge Eye the great alea need of peace. na doje si nuchifa fa pe hia gan yikele How does agbo. that happen? Leke o When I vanamu. say I cannot manufacture peace, Ne me gblɔ bena nya nyimatima wɔ nchifa I fa. cannot deal the peace by Nyimatim awɔ myself. nchifa fa le nyentɔ do kunye si There o. is a creator in Wɔla de heaven. le dziƒo. The name Yepe nukɔ yenye mawu nusewo is the katã tɔ. God of peace. Yenye nutsifafa He is mawu. the one that creates Yenye the peace ame through yike the wɔ Lord nutifafa for our to soul, miaƒe for tɔ spirit, Yesu for Kristo body, dzi for na existence miaƒe on luʋɔ, earth. miaƒe gbɔgbɔ, miaƒe nutsila, na miaƒe agbenɔnɔ le anyigba ya dzi. In Romans chapter 5, Le Romatɔ ƒe agbalẽ reading tatɔ̃lia from me, verse 1. míaxlẽ tso kpukpui gbãtɔ. Therefore, being justified by faith, Azɔ we la, have esi wotso afia na mi tso xɔseme la, with nutifafa le mia kple Mawu dome to miaƒe tɔ Yesu Kristo dzi. that word justify. Nyati ya yi ke gblɔ be wotso We were afia na mi. guilty. Egɔme be na tsã la We were míeku fɔ. brought into the Tsã law la court. wotsɔ mi sɔ yi ɖe Our ese conscience kodzoɖoƒe argued against us. eye míaƒe dzitsinya etsɔ nya ɖe mía The ŋuti record in the book of God eye enu yi argues ke woŋlɔ against ɖe us. Mawu ƒe agbalẽa me atsitre ɖe mía ŋuti. Our character Míaƒe di, argues míaƒe against us. agbenɔnɔ he nya ɖe mía ŋuti We're guilty eye and míeɖi fɔ condemned. eye wobu fɔ mi And if we stopped there, eye ne míetsi nenem ƒe we'll nɔnɔmea go mea into the prison míayi after ɖe being míayi ɖe judged gaxɔme that we're guilty. yi ke wobu fɔ mi vɔ yi ke wodrɔ ʋɔnu mi vɔ. Prison is an eternal prison. Eye gaxɔma enye gaxɔ mavɔmavɔ, The guilty gaxɔme sinner. mavɔmavɔ. Nu The vɔ la sinner yi ke ɖi will fɔ, be there yi ke forever wobu and fɔe la ever. anɔ afi ma tso mavɔme yi ɖe mavɔme. Christ, Gake the Kristo Prince of yi Peace. ke nye nutsifafa fia, Christ, the Kristo, one that had no ame si sin, ke ŋuti fɔ bubu aɖeke the mele perfect o, one, ame yi ke le blibo, the sinless one, ame yi ke me nu vɔ aɖeke the mele o, spotless one, ame yi ke me ɖiƒoƒo aɖeke mele o. Christ our Savior, Kristo ɖela, Christ our Lord, Kristo míaƒe aƒetɔ, advocate. Kristo He míaƒe came and lɔya said, eva "I'll bear eye wogblɔ his bena punishment." madro yeƒe toheheawo. Even though we were guilty and Kɔ hã be condemned, eyi ke míaƒe nya medzɔ eye wobu has fɔ now mía, come Kristo to ya take meva our sin, bena wòatsɔ míaƒe nu vɔ o. to take our punishment. Kristo va bena wòatsɔ míaƒe nu vɔ, eva bena wòatsɔ míaƒe tohehewo, eva bena ɖe nu gbegblẽ yi ke katã míawo míwɔ la atsɔ yeƒe metsɔnuwo. Egblɔ bena azɔ yi ke wotso afia na mi tso xɔseme la, ŋutifafa le mía kple Mawu dome to míaƒe tɔ Yesu Kristo dzi.
no other means of having peace. Mɔnu kpɔkpɔ aɖeke meli ke natema to dzi akpɔ ŋutifafa alo mɔnu aɖeke meli bena wo ŋutɔ nawɔ ŋutifafa de dziwo me o. Le nukeke me lo alo le zã mea hunyahunyama vevesese ma akpɔtɔ anɔ dziwo me da ɖe koe. Gake ne miefɔ mo dzi miekpɔ Kristo dzi, Kristo yi ke ku le mia ta, Kristo yi ke tsɔ miaƒe fɔbubuwo dzo yie, Kristo yi ke tsɔ miaƒe tohehewo dzo yie, Kristo ne mi fɔ nuku ɖe Kristo dzia, miatsɔ miaƒe nukuwo miaƒe mɔkpɔkpɔ katã da ɖe eyama dzi, eye azɔ yi ke wotso afia na mi tso xɔse me la, miaɖo dzi ɖe Kristoa ŋuti, miagbɔ ɖe me le Kristo me, eye miatsɔ miaƒe agbawo katã, miaƒe fɔbubu ƒe agbawo katã da ɖe Yesu Kristo dzi. And through that faith in Christ, eye to Kristo dzi xɔse ma mea, miatem akpɔ ŋutifafa le mi kple Mawu dome to Kristo dzi. Understand? Se gɔme. If you have peace with everybody ne around you, ogba kple amegbetɔ katã yi ke le anyigba ya dzi ŋutifafa le mia dome. Eye ne dzi agbagba ne zã psychologie. Psychologie me wɔna dɔgba kple Mawu o. Vanezin de ame yiwo katã trɔ ɖo godo amegbetɔwo dzi. Eye le dzagbagba ne zãnu yi ke dzɔdzɔme ƒe nunya yi ke wɔna be filosofi me wɔna dɔgba kple Mawu o. Nate ma tsɔe asɔ zã amegbetɔ atrɔ susu na amegbetɔwo. Vɔa ne ogba kple amegbetɔwo katã le anyigba ya dzi ŋutifafa le mi gba kple amegbetɔwo dome, gake ŋutifafa mele ogba kple Mawu dome oa, matem anɔ mavɔmavɔ ƒe agbe agba kple Mawu le dziƒo o. So psychology doesn't get you to heaven. Susu me ƒe nunya ma matem akpe ɖe ŋuti o. Nenema ke filosofi tsa matem akpe ɖe ŋuti o na dziƒo yiyi o. Eye anɔ susu trɔm na amegbetɔwoa matem akplɔ yi dziƒo o. Vɔa ŋutifafa le ogba kple Mawu dome ɖeka hã koe atem akplɔ yi dziƒo. Eye mɔnu ɖeka pɛ ko yi ke dzi natem ato ŋutifafa ne wòanɔ ogba kple Mawu domea, yenye to miaƒetɔ Yesu Kristo dzi. You're coming to the kingdom of God. Change happens in your life. Now you have the peace of God. Peace, they say Jesus will bring solution to every problem in your life. Tonight, as we link up with Jesus, tonight, as we believe in Jesus, solution will come to every problem of your life. Acts chapter 10, verse 36. Acts chapter 10, verse 36. The word which God said unto the children of Israel, preaching peace, peace by Jesus Christ. Yesu Kristo dzi eye Yesu Kristo ma yenye amewo katã ƒe aƒetɔ le dukɔ sia dukɔ me na dukɔ katã yenye aƒetɔ. Eye esi na xɔ Yesu Kristo le fiesi ya, Yesu Kristo yi ke na gblɔ be ŋutifafa fia ge ɖe dzinye me, meʋue me bena ɖe ŋutifafa menɔ asinye tsã o, gake tso azɔ dzi meʋue me bena Yesu woe nye agbenye ƒe ŋutifafa fia. Every problem in your life, ne le ʋue me alia eye ne ʋuea kuxi sia kuxi ke le agbo me wola dogo le agbo me. Look at verse 38. Mina miakpɔ kukui blatɔvɔ enyilia Yesu Nazaretitɔ la ale si Mawu tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la kple ŋusẽ hesi ami nɛ, ame si tsa hele nu nyuie wɔm eye woda gbe le ame siwo katã di abosam ɖu la nu, elabena Mawu li kplii. Elabena Mawu li kplii. That Jesus is here tonight. Yesu Kristo ma ele gbɔ le fiesia. As we mentioned
his name. Nemye yo ye penko. Let me ask you. De mona mabia nya ya wolo. Sit down quietly. Na yikpo. You're looking at this direction. Ewe na yikpo le tronc kumedo afiliye amere yonko. Nka na o. How do you know that there's somebody here that knew my name? Labe o le ka mede la fiya jesin konyo. This direction. And you heard your name. Ne le kpo afide kwa ye ame ayonko ne senko wa na tro. I want to know where that voice na jibe na your nyabe name fika is gbe macho le yo ye penko. And he looks at you face to face. Ame ele kpo nukume kple nukume. Ekonu na o. Ga yonko ke. And the way he pronounced your name attracted you, and then beckons on you, come. Amea aleke ole ponkume gba ple atan ike o tole yonko wa ewo dole ju o wa lo na be na fa nele yo Yesu Kristo penkore Yesu tro na pona mi Who's mentioning my name? Elabe mekele yonko nyele afimo. I am so I need your peace. Na globa o Yesu nu kakale jinyemento me hia wo nu chifafa Yesu la globa o meke male yom la fima o na globa o enye amesi me aleke Yesu hia de la gbenye me hia wo nu chifafa Yesu la globa o mekele yom la fima o na globa enye me aleke enu von la emenye me hia wo totoke. Any mention his name. Amesia me ke yo Yesu Kristo penko Yesu nyena ko e okpona meada. Mention that name. Yonko mala. Yesu. Me be de do listen say na yonu komala. Yesu. Now he's looking at your direction. Ne wieva Yesu trodden chi ele kpora. Look, he's coming to you now. His salvation is coming to you now. His healing is coming to you now. And nobody can block the way of Christ coming. Behold, he comes. De là, the Prince of Peace comes. And the healer comes. He went about doing good and healing all for God was Jesus the same yesterday, today, and forever. God is still with him. And today he comes with all the power. He's going to touch your life. He's going to turn it around. Look at Romans le agbope kuhio katanji bo Roma tope agbaletawi ade pipi blave Roma to tawi ade pipi blave ke nutifafa maula. The name of God. Emanye mau penko enye nutifafa mau. Tonight he shall bruise Satan under your feet. Agba satana dem nya pa forte guju. Every evil thing that Satan nous satana so dade agbome et tu es pour agbome nous ti fafa maula agba satana guju la agbome fifila. Tonight God will grant you pardon. Fiesi ya mau anao totoke. Tonight, God will grant you peace. Tonight, God will grant you power. When you tonight, you will stand up of every mountain in your life. When you start to pray tonight, all sicknesses will feel. Esina chitre adogbe da fiensi ya dolele si adolele to si ato ahoda la gbome. You will match them, you will trample on them. Na zan oji
na zonji na twafoji na nyavuzilo tonight with victory in your soul. Yesia jirudu agede wolubome. Peace and pardon in Nuti your va fa heart. gbapre totoke agede jiome. For you home tonight, in Jesus' name. Nuti va fa na o ape agbapre opome akata Yesia le Yesu Kristo penkome. Because God of peace shall bruise Satan. Ela bena nuti va fa under your maula feet agba shortly. satana gudugudu de o afote puye. Shortly. Puye Shortly. le majijime. Tonight it will happen to you. Yesia ele me vagena. Look at number 3 here. Minami akponu ton liazon. Advancing in God's nature. Na denko le mau penchi va fa pe jojo me ame. To tell you tonight, Me je ma gbona fi Yesia bena. you will advance. La denuko. You will move up. Me bere na son yinko. You will get up. Me bere na deji. Go forward. Mebe na zon The yinko na children of deson. Israel were coming out of Egypt. Israel They yo wanted o to to go to the go le land of Egypt promise. eye wo jibe wa yi de nu gbedo nyigbaji. All of a sudden, look at the Red Sea. Eye pata chi apuji e ma le nko na o. All of a sudden, Egyptian army behind them. Eye pata wa po me gbedo me da afara o pe afakwa o ma le me gbedo me. Eye boda le wo pe emia me ple dusimia eto le wo pe akauji le ke wa wo. Shall we go back Nya troy me gbedo me to ya. the world? Atroy de hihamia. Our sins. Atroy de miape nouvon boa. Atroy de miape kluvinye nyamia. What do we do? O nuka tutu They miawo. prayed unto God. Wo do gbedana They mawu. mentioned the name Eye of wo God. yo mawu penko. When you mention the name Eye of God, nele yo it will mawu show penko up. de. Mawu adero kufia o. And God has all power. Eye nuso kata le He mawu will si. destroy Eye everything that is nusi after your anu life. ike plo agbo do chi agbo yo me atro kata. I didn't hear Oh, heavenly nye amen me se there. amen gbagbe ke la fi mo re. And Moses began to Eye pray. Mose to gbedodo dati. And God said, Ye I'm mawu here. gblɔ na Mose be me se. Your prayer is enough. Mawu se wo gbedodo ra. The children of Israel Gblɔ go na forward. Israel jo be mi de zɔn. They had fear and expectation in their heart before that voice came. Fɔnfɔn kan de na wo be dzime kafi Mawu pe gbe ma di na wo. God now says, fear not. Mawu le gblɔ be me You ga fɔn will o. advance. Na de zɔn. Talking to somebody there tonight. Me le gblɔ nya na me de la Fear fi ma not, fie sia. you will Me ga advance. fɔn o le ja de ŋkɔ. All the things that pinned you down Nu before, yiwo kata everything kan o de te pe is ɖeka da ɖe tonight. sa. Wo kata wo ho da la gbo me to fie sia dzi. And God told thee, Ye Mawu gblɔ he na wo said, bena. stretch forth Egblɔ na your Mose rod. bena de sɔ atiwa do ɖe ƒua Something dzi. happened Na that de they had dzɔ. never known Yike or wo read menya kpɔ about gbeɖe o. history. Yo me xlẽ nyama ŋuti nya ɖeke kpɔ o. Something will happen today. Nade le dzɔdzɔ ge gbea. Tonight in your Me be life fiesia la gbomea nade le that dzɔdzɔ you have ge. never read about. Nade yike wo ŋutɔ me se ŋuti eƒe ŋuti nya kpɔ me xlẽ naɖeke sɔ ku ɖe ŋuti kpɔ o. What happened? Nu ka dzɔ? Moses stretched the rod Mose do ati aɖe ƒua dzi. and the Red Sea Eye parted ƒudzia ŋutɔ wide. ema le ve. And all the children of Israel Eye Israel went viwo over. katã wo ge ɖe me wo zɔ yi ŋkɔ. They didn't go over in the direction of Egypt. They went over in the direction of the promised land. Womedrɔ yi ɖe Egypte nyigba dzi ye lo vɔa yi ke wo zɔ yi ŋkɔa wo zɔ yi ŋkɔ ye wo zɔ yi gbedo nyigba dzi ye. Tonight, you will go over. Fiesi ya na zɔ aɖe ŋkɔ. Tonight, you Mebe will fiesi ya na de zɔ yi ŋkɔ. in the direction of heaven. Le dziƒo ƒe taɖoƒea Not dziƒo ye in the na ɖo ta. direction of Menyi hell. be zomavɔ ƒe mɔe na le tsɔ o. Amen. Amen. You'll go forward. Na zɔ na de zɔ You'll aɖe ŋkɔ. advance. Na zɔ yi ŋkɔ. Because now you have the nature of God and you move forward. Elabena Mawu ƒe dzɔdzɔme suasiwo azɔ ta la ele be na de zɔ yi ŋkɔ. I will come.
Moses believed God. Mose He stretched ko out the rod. mawu jise eye wo do atia de The puaji children of Israel believed God. Israel Move jo forward. o ko mawu jise eye o dezon Mark chapter 1, Marco. reading from verse 14. tagban kuku inelia In Mark chapter 1, le verse Marco 14. tagban kuku inelia me Now, after that John was put in ke esi prison, wo le Johannes de ka home megbe la Jesus came Yesu va into Galilea Galilee. And hele Jesus Yesu came va in Cameroon. Yesu va Togo Yesu va Edumenele Jesus is here in Yesu Douala. le afia le Douala Yesu le afia le Togo le Lomé Place where you are, te and pe you ma are listening to tututu the ikenele message, eye ne le Jesus todo is maunya there. Yesu la fima Preaching, Yesu preaching, va proclaiming Galilea the hele gospel pe of the fan de kingdom mau of pe God. nyanyue la bena Look at verse 15. Bakuku wi atonlia And saying, e kplo the bena time azagbe is la fulfilled. doji The time ebe has come. azagbe la doji Time has come. ebe gapopoa Your game time asu has come. ebe azagbe wa do The eji time na of o peace wo for your nuti heart, fafa pe that time has azagbe nuti fafa ne gede ji o me azagbe adoji fo The time of pardon from God. tọtọ That time keto mawu gbọ́ pé gapopoa pé the azagbe time of adoji power from the Lord, from mawu the pe cross, from nuse yi Calvary. ke ato That has come apeto for agbọ you tonight. ato Calvary pe atiso ganji afanawa azagbe adoji The time of protection, preservation, mawu that pe time has come. ametakpɔkpɔ pe azagbe adoji na o The time of the fulfillment of the mawu promise pe of God to give nugbedodo us pe me peace. vava le has agbo come. me nugbe mawu do be yana onujifafa ma pe nugbedodo pe me vava pe azagbe adoji be wafa me The time fulfilled. azagbe The kingdom adoji of God is at azagbe hand. la doji eye mawu fiadupe la do In the vɔ kingdom of man, there's violence. amegbetɔ pe In the fiadupe ayi ke kingdom nye of God, there is adanwɔwɔ peace. pe fiadupe In the kingdom of man, there's hatred, there's Amegbetɔ pe retaliation, nufiadupe mea. there's revenge. In the kingdom of hɔn God, there's biabia abundance of love. adanwɔwɔ dasenuwɔwɔ yele me vɔ mawu pe Kingdom fiadupe of mea man, nujifafa they li say, will never forgive that man, will le never forgive that amegbetɔ pe woman, will fiadupe never mea forgive wogblɔ that bena man re and nyima that tsɔ family, ke kpɔ will gbe never ɖo nyima forgive tsɔ that ke ŋutsu ma community. kpɔ gbe Kingdom ɖo of man, nyima in tsɔ the ke nyɔnu kingdom ma kpɔ of gbe God, ɖo nyima tsɔ ke ƒome abundance ma of kpɔ gbe ɖo vɔ ale the mawu pe forgiveness fiadupe me ya la of God. tsɔtsɔ ke ye nɔnɛ. In the kingdom of man, Le there's amegbetɔ oppression, pe there's fiadupe mea depression. In the kingdom of amenɔvi man, tetere anyi there eli is le a kind amegbetɔ of pe fiadupe mea suffering imposed upon people. In ko the kingdom sina of ɖe God, dukɔwo dzi eli vɔ ale are mawu broken. pe All the fiadupe mea oppression is taken kɔkutsuwo away, katã wo and ŋe there's eye peace, and there's gbedeɖaɖiwo healing, katã wo there's ɖewo dzo eye there's ŋutifafa li deliverance eye in the dɔyɔyɔ li kingdom eye of gaɖeɖe li God. mawu pe fiadupe la me. Time is fulfilled. azãgbe la ɖo dzi King of vɔ God is at hand. ye mawu fiaɖuƒe la gogo And darkness cannot remain in the same vicinity at the same time. azãgbe la ɖo dzi eye mawu fiaɖuƒe la ɖo vɔ mitrɔ le miaƒe dzi me eye mixɔ nyanyuie la dzi si ne mawu fiaɖuƒe la the kingdom of the ege God ɖe of this agbo mea world will vanish away from amegbetɔ your ƒe life. fiaɖuƒea adzo satana ƒe fiaɖuƒea adzo ɣe sia me ƒe fiaɖuƒe ma adzo. You now have to make choice ele na azɔ be nawɔ tsatia to remain in totally, completely in that kingdom of man. ne le dzi be yeagbakpɔtɔ anɔ amegbetɔ With ƒe all the fiaɖuƒe ma me oppression,
Amekpetɔ ƒe fiaɖuƒe all the kpakple woƒe sicknesses, fuwɔame kpakple woƒe with dɔlolo all the evil things, kpakple woƒe nu vɔ̃ɖiwo all the deception, kpakple woƒe with amebeble all suffering. kpakple kingdom of amekpetɔwo ƒe fuwɔame I want to le come amekpetɔ out ƒe fiaɖuƒe that ma me kingdom of ele be darkness nato go le vivitsi ƒe fiaɖuƒe ma me And come into the eye kingdom nava eye nage ɖe Mawu fiaɖuƒe la me so that tonight you can have peace. ale gbegbe be natso fia si yadza ŋuti fafa So na that sɔ asi tonight o you can have joy. ale gbegbe be natso fia si yadza So dzidzɔ that na sɔ asi tonight you o can have ale gbegbe be natso fia deliverance. si yadza gaɖeɖe na sɔ asi o So that ale tonight gbegbe you be can natso have fia si health yadzia and healing. lãmesẽ kple dɔyɔyɔ hayahaya na sɔ asi o So that tonight you ale can have gbegbe be the natso fia provision si of God yadzia upon your Mawu life. ƒe nunana na ge ɖe agbewo me So tonight, ale gbegbe be natso fia si and yadzia readiness for aƒetɔa ƒe heaven will come ɖeɖekpɔkpɔ upon you, kpakple kingdom of gbesɔsɔ God. na dziƒo yiyi na sɔ asi o. And the kingdom of God is at hand. eye Mawu ƒe fiaɖuƒe la eɖo vɔm I choose Mawu the kingdom fiaɖuƒe of la God. ɖo vɔ nye ame tsia Mawu fiaɖuƒe loo I choose the nye ame kingdom of tsia peace. Mawu ƒe fiaɖuƒea nye ame tsia ŋutifafa ƒe fiaɖuƒe la Say it. gblẽ la I choose the kingdom of heavenly vision. nye ame tsia dziƒo ƒe fiaɖuƒe la dziƒo ƒe nunana ƒe fiaɖuƒe la ye me tsia It says now repent ye egblɔ and bena believe the mitrɔ gospel. le Very miaƒe simple. dzime eye mixɔ nyanyui la dzi se ele dza ɖe ko ele bɔbɔe Repent ye mitrɔ and le miaƒe believe dzime the eye gospel. mixɔ nyanyui la dzi se Turn away from the kingdom of darkness, trɔ tso vivitsi ƒe the fiaɖuƒe la kingdom yome of sinfulness, trɔ tso nu vɔ̃ the, fiaɖuƒe la the yome kingdom of trɔ tso evil. vɔ̃ɖi ƒe fiaɖuƒe la yome Repent trɔ le dziwò me and believe eye naxɔ the good nyanyui la news. dzi se The good news announced by the angel. nyanyuia yi ke gbefa ƒe gbefa ye dɔla va On ɖe earth. ebe ŋutifafa le anyigba And dzi glory to God. eye ŋutikɔkɔe na The Mawu peace of God is coming to your Mawu heart ƒe right ŋutifafa le ge ɖe dziwò me fifi la le teƒe yi and ne your le life will bring eye glory to God. agbewò atsɔ ŋutikɔkɔe na Mawu And the Lord will take you from eye here when aƒetɔa the time has atsɔ wò come. tso anyigba ya will dzi live esi me forever gamea with asua you in akɔkɔ wò heaven. eye nànɔ agbegba kple yama mavɔmavɔ le dziƒo Repent ye. mitrɔ le miaƒe believe dzime the good news. eye mixɔ nyanyui la dzi se You ready? ɖe ne sɔgbea I said, are you ebe ready? ɖe ne sɔgbe mahã Ready to repent? ɖe ne sɔgbe be natrɔ le dziwò mea To turn away ɖe from ne your sin? sɔgbe bena natrɔ tso nu vɔ̃wo yomea Ready to turn ɖe ne away from all that sɔgbe bena violence and natrɔ tso fighting and cruelty in your adawɔwɔ life? nutasese tamesese ma yi ke le agbo me natrɔ tso yomea ɖe Good ne news. sɔgbe be ɖe And to nyanyuia believe the Lord ne with all sɔsi your o heart, eye all your naxɔ soul, and all your aƒetɔ mind. Yesu Kristo dzi se tso wo dzi blibo kple wo susu blibo me And to surrender your eye life nabɔbɔ unto the agbewò Lord. ɖe aƒetɔ Yesu Kristo te Ready? ɖe ne sɔgbea Ready? me be ne sɔgbe mahã Let's bow. and mía eyes bɔbɔ closed. ta eye mía ŋku You have heard the Let's see. announcement. gbefa ɖeɖea You now want to acknowledge. eye ne va ɖo ɖoƒe ke wo ŋutɔ le It's only dzesi be after hiã that ɖe le yeƒe agbe me advance and progress will come in your le ma life. me gbe gbɔ kafi ye ŋkɔgbeɖeɖe ate ma va me le agbewo me It's bowed na and eyes bɔbɔ ta closed. eye na mía ŋku I want to get away from the kingdom of darkness. I want to come medi to be the ma kingdom of dogo Christ, le the bibitsi light ƒe of God. fiaɖuƒe la me eye ma ge ɖe Kristo ƒe fiaɖuƒe kekeli fiaɖuƒe la me Anywhere you are, you raise up your afi hand. sia afi ke ne le nakɔ wo asi dzi wo ke le radio dzi wo ke le radio živia pipi la wo ke le to dzi nakɔ asi dzi nagblɔ aƒetɔ metrɔ tso vɔɖinyenye yome Turn away from darkness. metrɔ tso vivitsi yome Turn away from violence. and metrɔ tso adawɔwɔ I edzrewɔwɔ turn away ametutu from the yome kingdom of the world. metrɔ tso xexea me fiaɖuƒe la me I medo go le me come to the eye kingdom me of ge God. ɖe Mawu fiaɖuƒe la me
I want the peace in His kingdom. Medi bena fiadupe ame pe nu ti va fa ne Life gede in menye. His kingdom. Agbeye ye ikele ye pe fiadupe I ame. desire Mele the chi provision from bena the kingdom. fiadupe ame pe nu na na one so asinye. I want the help of God. Mele chi be jipo ne honam Peace in mawu my honam. Nu ti va fa Peace ne gede in my tinyeme. thoughts. Nu ti va fa le nye Peace in my susume. Nu ti va fa imagination. le nye nu gblededeme. Peace in my plans. Nu ti va fa le nye dodo wowo me. Raise up that hand Ko and you are telling asiji the Lord, eye "Oh na Lord, chitre I'm eye here. na gbona peto ba peto nyenye si. I want that Meleti peace nuti announced pafama by the nuti angel. pafama ikepe gbefo dola de a meleti I mle acknowledge agbenyeme. my need Meto of the peace jesibe of God hiande in la my agbenyeme. heart. Meto jesibe nuti fafa hiana mto fevie le If you are agbenyeme. raising up your Eye hand, nene ko asiwo ijile tepesi a tepe Lord, kenelea. stand Na chitre you're standing up eye now na for the chitre peace lele of God to chitre come into bena your de heart. mope nuti fafa ne gede ijiome. Jesus is the Yesu Prince of Kristo yenye Peace. nuti fafa fia. You're standing up to surrender Nele your titre life to bena na Christ. so agbode Kristo te nele titre le And to bobo say, Lord, agbode Kristo te here eye ne I globe am. apeto nyenye si I surrender apeto me bobo do my kunye life me tso agbenye blibo totally now into your me hands. tso agbenye blibo de Take asio me away the confusion Yesu in my Kristo heart. de chaka sia chaka dale Take away the agbenye me condemnation de in my fombubu heart. sia fombubu dale jinye me Take away the Yesu damnation de that you come as a fombubu result yike of my fa sinfulness. abenu vonyo pe me tsonu eni ade o dale agbenye me Reconcile me unto the le Heavenly avun le nye Father. gba kple dziƒo fofo la dome Forgive me all my tsɔ nu sins vɔ nyewo katã kem and let your peace eye na be descend wo into my nutifafa heart. ne di ɖe dzinye me Raise up your hand kɔ and then you stand asiwo up. dzi eye na tsitre nanɔ tsitre nu le teƒe sia That teƒe ke ne le peace will come. nutifafa ma age ɖe agbo me I'm praying for you now. mato gbe ɖa le tawò azɔ Father, in the fofo name of le Jesus, Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me we thank you because you have miede akpe invited na wo us elabena le miakpem and you have brought peace for eye ne everyone. tsɔ nutifafa vɛ na ame sia I me. pray that in your love and Do mercy and gbe ɖa bena compassion, wo you lɔlɔ kpakple forgive wo all nublanyi their kpakple kpakple wo sins dɔme in trɔtrɔ ne tsɔwo katã ƒe nu vɔ ke wo le Jesus' name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Grant pardon for Na everyone. tsɔtsɔ ke wo dometɔ ɖe sia ɖe Heavenly pardon, dziƒo ƒe tsɔtsɔ ke real pardon, the pardon from the King efia of ƒe Kings. tsɔtsɔ ke efiawo dzi fia ƒe tsɔtsɔ Forgive ke all their sins tsɔ wo as ƒe they nu vɔwo believe on katã Christ ke wo right now. esi woxɔ Yesu Kristo dzi se ta tsɔe ke wo fifi la And let the peace of God now reign eye in na their be hearts. nutifafa Mawu la na ɖu fia le woƒe dziwo me. Let the joy of Eye salvation now xɔname be ƒe evident dzidzɔ in ne their nye lives. kpeɖodzinu le woƒe dziwo me le woƒe agbewo me Turn their lives around. trɔ woƒe agbewo Let the real transformation na be in every tɔtrɔ life. vavãtɔ ne ge ɖe agbe sia And agbe me bring the old habit and the na old ɖe lifestyle under agbenɔnɔ their feet xoxotɔ right now agbenɔnɔ in xoxo ma Jesus' gbe le woƒe name. afɔwo te pipi la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Confirm your salvation ɖo in every kpe heart. wo xɔname adi le dzi sia dzi me In Jesus' name le Yesu we ƒe ŋkɔ me míedo gbe pray. ɖa le. Amen. 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 God has done it. Mawu wɔ vɔ. Whosoever shall call on Ame sia the ame name yi of ke the Lord ayɔ shall be saved. aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ xɔxɔ. Keep on standing. Kpɔtɔ nɔ tsitrenu le teƒe yi ke ne le. Counselors are coming. Kpɔtɔ nɔ tsitrenu le afi ne le kɔ asi And take all dzi. those Be details. Yesu Kristo ƒe ŋutifafa ne For us ge to ɖe know yeƒe dzime. Ŋutifafa that fia, come ŋutifafa Mawu la the peace ne na ye of the Prince ŋutifafa. of Peace. Fi ne nɔ kɔ asia yi dzi. Do gbea ɖa kpɔtɔ nɔ I call tsitrenu on le our teƒe ma national overseer eye to nu yi help ke us ayi edzi during fifi this la ye time. nye And toƒoɖo then eye after toƒoɖo ale ke our wole ava me ɖo. Your Ye nye healing bena is ready woe kɔ asi in dzi heaven. eye ne tsɔ agbo na ɖela Yesu Kristo bena ŋutifafa ne ge ɖe yeƒe dzimea enu yi na woe nye be natsɔ alɔmemɔvi wa eye naŋlɔ ŋkɔ wo
Bakple koi menele. Praise the Lord. Bakpe kapomo jesiwa. E nangule. Acho dote blaseke. Foton. Les conseils sont Nadeko autour de vous. plene. Give them your Platon correct voni. name. Donnez Platon voni. vos informations correctes. Nui ke adresse wa. As it Aleke is. watim akpo Remplissez le bobwe. formulaire comme ça se Afi doit. watim akpo le bobwere. Your Na documents, anglon. your Ale ID, tepe the way agbakple they are kapomo calling you. jesiwa. Nangule. Non, E selon na we abe votre message ne CNI. eye na cho ado de Comme placer que voton And then na de you should ko give the plene quarter where you blaton stay. voni Donnez le blaton nom voni du quartier où vous eye habitez. esia Give bena your correct kwede nuo na va Donnez eme votre wa bon kwede nu numéro tio de téléphone. e wa So that donu sen le the- ale chacha ye ai ke no wo convener fifila of the bena nu GCK ti fa fa is ma going to ke continue kede to agbo me fifila pray for you. ne wa tem Pour que ayeti l'organisateur e na de la tem CMK adenko continue le mau pe prier pour vous. jojo And me then ame they will e la counsel bena you. o Et on va de vous fiami conseiller. le monya ya me bena Counselors mau ye nye nu ti fa fa fia should eye ne take mau their ma correct na o nu ti fa address. fa go Donc, bena les eso ye pe conseillers jojo me aso prennent la de me o bonne adresse. ele no Your bena na name, yedi vos le noms, mau pe jojo me ame na number, denko le vos mau pe numéros, jojo me ame and bena give na a tem direction ayedi to how le we do can no me help nye you. to ame la Pour ele be donner wa une gbere nu ti o localisation ame yo où vous denko na o retrouvez. le khosi ame wa gbere nu ti o Whether you stay in pastor o this kplola o Si wa vous do habitez gbeda le au ta o wa quartier, tro denu you comme might non be in de to Abanda. ale bena na Peut-être que tem vous êtes à adenko Mabanda, le mau pe jojo me ame Peut-être e que ata c'est à we ko Loko, asiji in Bono ne Dix, le radio peut-être à JVA Borne 10, alo ne le PK nous c'est mon 14, vovo ou à oji PK le zoom 14, dia anywhere, alo ou free n'importe conference où, dia where alo you YouTube come from. dia D'où vous venez. ai It could mon be vovo in nous c'est Yaoundé, mon vovo yo kata Yaoundé, ne non North, eye ne Nord, se mo nya ne South, kwasi West, ji or West, eye ne Sud-Ouest so ou de agbo l'Ouest. na Yesu Kristo Mettez bena ye votre pe nu bonne ti papa ne adresse so gere that ye they pe can jimea help you. ele be na so alome kapomo a eye na ngonko gbakple ko so that you kemenele can grow in gbakple the kapomo Lord. jesu Afin wa que vous vevie to puissiez grandir dans bena le Seigneur. acho ado de Counselors place que Les voton conseillers sont na de là. ko plene blaton voni eye wa Please gbede nu give ti o your correct le name. mon S'il vous vovo plaît, ji donnez bena vos na bons ti noms. le apetola me bena na like le nti So fa that fire me you bena can nti be fa helped fire ma continue. buna o Pour qu'on ele continue de vevie vous aider. So on de how pesi they ate can pe grow. ke ne le Sur ne comment vous simonya pouvez grandir. eye ne ko Grow in asiji the Lord. bena re Grandir, nti Seigneur. va fa ne gere ye me na ti le ma wo me bena na tema ti la peto ame a ele vevie bena na There is choka going to pomo wa be choka a pomo wa lunch hour chofonu wa tomorrow. eye Il y na aura nglonko une heure na de- nglonko un moment de- gbakple kapomo jesu akple ko demain. imenele ya In the na tent nglo ya so on my message left here, Ici, matema à ma nglo message gauche, atema sur yo la tente, atema yo zirika where you e na spend glo bena time egbe yo do da with fifi Jesus. monya iko glo Vous fifi a passerez ye du temps hoe avec eye ye Jésus. ko And ipe know agbe how ye you ko can ipe grow. asiji Et do savoir gbe ya da comment vous eye pouvez cho ipe grandir. agbe na And de la I know Yesu the Kristo Lord will eye bless Yesu you. na Et enu ti je fafa sais que le Seigneur vous bénira. eye The na peace nanko of God gbakple which has come kapomo into your jesu heart wa today. bena watem La paix de akpere Dieu nti o qui le est keke déjà yo dans vos avame cœurs. bena na tem ayeti le mau pe nti fafa ya me na le bena nti fafa ya bena na tem akpoeta Counselors, Conseiller, go esia near yenye them. nu vevie to ike le vevie la bena Go to chatia where ike they ne are. wo fiesi ya allez là où ils le sont. bena ye get dogo the le correct viviti pe fiadupe ame address. eye ne Recevez chia leur ma wo bonne fiadupe la No ame gbeto pe fiadupe ane long dogole ma ame thing to gbeto write, fiadupe but a just the adawo wo name, ta the sese number, ronu and wo the wo address. ta me sese ye la ame gbeto pe fiadupe ame ame gbeto pe leur fiadupe adresse. ame anubla popo melio nti fafa melio Counselors, vo ne conseil, gben dala ame gbeto pe fiadupe agbo eye ne chia ma wo pe fiadupe a fiadupe ke me nti fafa le nti fafa fia ye ne chia fiesi ya bena na tem aye ti le nti fafa ya me eye na le bena nti fafa wa ne wa no agbo me da nglonko gbakple kapomo jesu akple ko emenele e na todo de placer que voton na de ko plene platon voni fo number ya mayo le french gbe me yenye 93 04 38 Yes, 38. the correct address. Oui, prenez allo leur bonne 92 adresse, The quarter where you stay. le 32 quartier où vous If there habitez. is any 00 there where 06 you can eye direct, na nglo come behind message this achodo de building. number ya wa allo na tema yo bena wa dem akpede nu ti o le majijima mo pe ame a trova eye adogbeda le kisi akuki do hakasia kaka dolele sia dolele yike le mia pe agbo me a ahojo Derrière cette boutique adogbeda ye no no populaire, memo ajo le mia pe agbeme Or behind this such and such a school. ou derrière telle école.
and put down your telephone number. Et donnez vos numéros de Quand il téléphone. menele anangolo doda e ye phone number anangolo doda fi watima pole ape menele fi watima pole na tema doson li finele a tout suku kala fi mo nko watima pole fi mo quand dit de boya suku de boya alors dope kala fi mo na tema yon a doson li tepe kenele abena watim a gede tio le popwe watima popwe e ye wa pe de nu tio le ko povo mi. Et ata choka pour moi je suis wa soka pour moi na choe na yo placer que votre na de que vous voulez ne Platon Voni 93 04 38 38 93 04 38 38 oui que les radio JVA et ne se monya et ne ko agbo na Yesu Christ ne wo chacha mieto chacha ve vieto ihan la gbeme chacha ve vieto ke na mekpeto sia mekpeto la yipa nti e ne wo chacha ya chesia ye mo pa me do gbeda le tawo e go be na to hoseme ane po de to fiansi aji e ye nuti fafa mo pe nuti fafa gede eti o me gede agbo me gede pomoame bena nuti fafa wa nu anyi da wa pere nchuoye me de akpere nchuo me de la potoro no me de la do gbeda le tawo me de atema fian wa le ke na de afo na to afo de kadeka e bena pere nu ya ne watema yi na wa ye nti wo le vivie bena na nglo nko gba kule kapomo jesuwa kule ko imenelea me ga cho yi ya wo fefefe penya o cho nya ya vivie e na cho kapomo wa et na yo placer que votre na de ko plein Platon Voni allo 92 32 0006 allo 93 04 38 38 bena wa pede nu tio le go yo katan yan la me bena na ti le gbogbo me we ke to agbona de la Yesu Christophe e ye ne le toji ne le se monya ya ikenye to monya kakana kike agodo to kumu iji e ye ne le se do ya promonya na mi to nuti papa fia Yesu Christo ikina na mi nuti papa ba dollar va e o de pe fanu ti fa pe pe pan de anami e ye e ke dollar ponua ne se le do comme be na hian de le pe agbemi nuti papa jana le pe agbemi nuti papa me le pe pomia nuti papa me le pe do pe nuti papa me la tupia na o nuti papa me le do pe nuti papa me la pomo e ke ne do jesi jama ele be na yide ma ugbo le pe do rami e ta wo ke le toji e wo ke twa na de la Yesu Christo ye wo ya ne le toji ne po yen kele agbomia so hiama na ide gbododora mi so hiama ikele agbomia nu ma ike hian tutu la agbomia twa na ide mo penkume ye mo pa me gblo na mi bena na Yesu Christo nu chi papa fiama gede agbomia dolele sia dolele dola joy hasia kaka dola joy nous koma demander de sia de dola joy eye na den kole apetola mi do beda le sia eye na yo mawu na yo jipopo mawu ebe Yesu Christo are na meke dogli yo Yesu are Yesu tronala akwa me mekele yo mu eye na Yesu Christo nye kokwa me alagbe awele yo ma na bronya wa na Yesu le nye kole po Yesu le po direction wa me Yesu Christo le po afike ne le tutu bronya ikele jiwaji aglone bronya ikele jijina wa glone yama glone dolele ma Yesu ahwejo Yesu Christo adeka kama dale agbome eye nuti papa agere agbome na pogome na wo nuti papa penu metoto le agbome apeto Yesu tronchi oglonya wane 63 plus 234 plus 234 915 915 Blona Yesu Christo Blonya wona Yesu Christo Yesu ntifa famela gbenyemo Yesu ntifa famela gbenyemo Yesu achupenya ntifa famelo la matanya me ntifa famelo Yesu Yesu la gbenye me anuti pa family Yesu le pome me anuti pa family Yesu nuti pa faye jam la gbenye me nuti pa family la fine que ma bablo
Nutifafa ne gali wa plecha gamela si matema ple wa Yesu wenye nutifafa fia Yesu wenana nutifafa Yesu nutifafa ne kede akonyeme eto nudi kanye kanya di gadea tutudo na pastor ba ple subola o dola o mopa mo afame to nudi gade eye esia afame le tepe vovo afame le YouTube ti afame le nous sommes mon nouveau voici. Nous dit qu'à des rois ne le guérir qu'à ta mère la thème le que peut tout doya at 2:30 p.m. à 14h30. Le matin dit mais moi peut amener trop bonheur. Moi pas monsieur Amina a trop bonheur. Et wa donc bera. The second announcement is this. Voici la seconde annonce. There will be a special online banquet for all those watching online who gave their lives to Christ. Il y aura un banquet spécial en ligne pour tous ceux-là qui nous suivent en ligne et qui ont donné leur vie à Christ. Ceci aura lieu le 2023. More details about this will be to you. Et on vous enverra plus de détails. The convener of the GCK selon l'organisateur de la CNK, delighted qui sera to have you join this special banquet. Qui sera content pour ce banquet spécial. Douala Believers Banquet on Sunday. Dimanche, c'est le banquet spécial des gens de Douala. Will take place at the Holiness Chapel, Ancienne Route, Bonaberi. Ce banquet aura lieu à la chapelle de la Sainteté, Ancienne Route, Bonaberi. En face First Station Africas. That is opposite Dolava eye wo glonyare nami edegbe fande nami lesia ye mau pe dollar mau doye pe dollar tukaka tipo ye mau dollar chonu tifafa pe nyanya va e wo degbe fe nami bena esia anye dijonu chinya na amekoto kata dijonu chinya na amekoto kata Dijo, ike bunao, and miracles will happen here live. Et les miracles vont se produire ici en direct. I thought you would say amen. Je croyais que vous allez dire amen. God has been using the man of God in many places. Dieu a utilisé l'homme de Dieu à plusieurs endroits. Going to be your own night. Et ce soir, c'est ton tour. So counselors, are we through? Can we just ye mau asan ye pa mesiamina awon kunu la gbome le sensia. Okay, you are done. Eye tola la gbo na be na mi gafon o. Me gafon o. Do it quickly. Me gafon o. Ela pena pora me va titokan nu tinya progressia mi. Esi ala nye ju kopli bola kata. Esi ala nye na ju kopli bola kata. Your miracle is amen. Once the man of God releases the word, une fois que l'homme de Dieu va relâcher les paroles, la puissance sera relâchée. Et partout où vous êtes, vos miracles sont certains. Parce que cette fois, ce sera très clair. Eye nukunwa asosio tana didase apetwa manglo apetwa maglo okay, our pastor will be coming. Nyabe pastor ava. The man of God is coming. Rise up and be ready to receive your miracle. Praise the Lord. Kafu na mau. My miracle is here. Do you really believe that? I said, do you really believe that? My miracle is here. At the mention of the name of Jesus, every knee will bow. At the mention of that name,
Your sickness will vanish wo away. tolele do la kote pa gba wa jo At the mention of emi that yo name, Yesu Kristo pe nko a every demonic power will bow out of your life. do la jekro la gbo mi The Lord is ready for you now. abeto so gbe na oro If you need a miracle, you need a healing, you lay your hand on na yourself ko and asirika raise up adare the do other ko ti e hand. na ko veli aiti Raise up that hand ko asima iti and lay the other hand where you have the e na to challenge. veli adare afike kaka dolele ale na o It's coming now. e gbo na fifila At the final amen. amen pẹ̀tù ayé mi àgbọ̀lọ̀ à. Then you check up Nemi yourself. ègbọ̀lọ̀ kò náà tó kí o pọ̀. If you couldn't see Yé ní before, màdé you'll máa see. pọ̀ nù tán wa nemi ègbọ̀ amen máa You nà dé máa couldn't tọ̀ nù walk pọ̀pọ̀. before Ní you àsọ̀lẹ̀ rise sọ̀sọ̀ yẹn up ní and àgbà náà walk. tán la nemi ègbọ̀ amen màmú lẹ́tọ̀ wọn nà And you títí yẹn náà sọ̀ have àsọ̀lẹ̀. any visible Eye nẹ́yìn infirmity bẹ́ or sickness in your body Yóò before, kátà lẹ́nu at tí the lọ́wọ́ mẹ́. final Yé amen, nemi ègbọ̀ open your amen màmú eyes, lẹ́tọ̀ ma everything is nkúwe gone. náà wà nílẹ̀ fún nkúwe náà pọ̀ bí náà tọ̀lé ló kátà ó jó. Let us pray. Mina nemi àtògbè náà. Father in Òfo heaven, lè dìpọ̀ we glorify your yé name. káfù wọn kọ́. We worship and adore Yé you. súbọ̀ wò yé mi èdò de dìbò bóbó. You love everyone. Ne lɔ ame sia And me it is not your will eye esia menye that wo anyone lɔlɔnu should wonye continue in their bena suffering of ame ade na sickness. nɔ dzi yim le dɔlele ƒe fukpekpe me o And you have given us a promise eye ne do nu gbe na mi that when we call upon you, bena you ne will mi heal, dogli you yɔ will wa be wo ya deliver. na se eye na xɔ na mi I pray, Lord, medo that gbe right na o now, aƒetɔ be touch pipi la everyone, kasi heal ame sia me everyone in yɔtɔ ame sia me le Yesu Jesus' Kristo name. ƒe ŋkɔ me Insanity, infirmity in the head, I Adavado. command you, come le out in ame ɖe ƒe Jesus' susu me me name. de se na o togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Every sickness, every Dolele pain sia in the body, dolele. I command you Fefese in sia the fefese name that lutsina can me. never Me fail. de se Come na o out in le Jesus' Yesu Kristo ƒe ŋkɔ yi name. ke mate ma do kponu me be togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Sickness, whatever the name. Dɔlele meka nukɔ yi ke le asi o o. Sickness on the Dɔlele inside. le ememe. Sickness external Dɔlele in the le body. ŋuti la ŋuti. Infirmity and pain. Dɔlele I kple command you vevesese be healed me in de se na o. Jesus' name. Xɔ dɔyɔyɔ wa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. The name of Jesus Yesu destroy Kristo ƒe every ŋkɔ work of the a devil in your netrɔ body. abosɔn ƒe dɔwɔwɔ ɖe kpekpe le wò ŋutilã me. Healed, you are healed in Jesus' Xɔ dɔyɔyɔ wa name. woyɔ dɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Free, you are free in Jesus' Mekpɔ name. katutu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Delivered, you are delivered in Le Jesus' xɔ gaɖeɖe wa le name. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. The blind, you begin to see now Tokunɔ in Jesus' nuku agbatɔ name. mi tɔ nukpɔkpɔ tso azɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Deaf and dumb begin to hear, Ame begin yiwo to to speak kunawo nye in mumui me do Jesus' gbe ɖa bena name. tso azɔ dzia mi tɔ nu sese eye miaƒo nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Lame, Ame yiwo kpli bɔ or maimed, receive Ye- your miracle healing wokpli right bɔ now. xɔ wo nukunu fifi la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Thank you, Lord, because we know it's Aƒetɔ done. mi da kpenɔ la bena ne wɔ vɔ It is done. le wɔ It is done. eva me. Thank you, Lord. Aƒetɔ akpena o In Jesus' le name Yesu we ƒe ŋkɔ me miedo gbe pray. ɖa le. Your miracle is already Wo there. nukunua va ɖo vɔ. Your healing is already Wo there. dɔyɔyɔa va ɖo vɔ.
Check up yourself Do now. doki okpo azom. You'll find you Eye have na got your healing, kobena your doyoyo deliverance, you've got aswasi your o miracle. gadede aswasi o nele kpoa na yo eye na didase. Amesiame yike le konti ame yo la po me le tepe vovo ne le chose wa me ne le ape me ya afisi afike ne le kunu pe gbe aye ma o do davo e amen mamle to acha mi grovo e wi ma dem awo tan wa do ki opo e la bena to azonjia na dem awe de pe si atepe ke nu tetere no na tan. The swollen a disparu. The legs which were weak. Le pied qui était faible a reçu la force. Je sais que Dieu l'a fait. That is how the man of God releases the power. C'est comme ça que l'homme de Dieu relâche la force. Et les miracles se produisent. Sustainable miracles. Ce sont des miracles véritables. As you discover what God has done, Quand vous découvrez ce que Dieu a fait, criez alléluia partout. Et on va se réjouir avec toi. Examine-toi. Nous vous attendons. Blatovoni, yena yo, yema belesa permeda pele di o le poisi pe na Yesu. O le kafu Yesu Kristo. O le dowi hallelujah. Ne le pom kunu akwa wa dowi so se be o wa kafu ma wu. Ye ewo ike da sedi di la sio. Le bidokumo nya kakai ke va me le togo pe anigbaji. Le dinu ke va yame. Ye pe da sedi di la sio na tem atomo npopo ya mecha ayo eye na di da se le do ike ma wole akpome. E ata do ki okpo mi do mi adoku po. Mi do mi adoku po mi ayo number yo. Blase ke voton. Yes, it has happened there. Blatovoni. Yema ele femme la fima. Ele femme la fima voici pe na Yesu Kristo me plena mialo. Me plena mialo, me plena. Yema le femme ma. Yema le femme. Yema I say it has happened again. Mebe yema gale jokela, yema gale jola fibu buchala. Les miracles partout. Yes, you can hear that way. Na temase. You can hear that way. Please bring them out. Yema mi pro mi ayo sirkai na dida se 93 04 38. You bring them out. Fais-les sortir. 93 04 38 38 et Nadida c'est alors 92 32 00 06 yema après toi le ouais as you notice don't shout praise the Lord, we are going to join you in the worship. Comme vous remarquez la criée selon gloire à Dieu et on va vous accompagner. Bring them out. Look at that. Look at that. I'm telling you, I told you here. The stick is up. Somebody who will not walk without the help of a stick. The stick is Quelqu'un qui ne peut pas marcher sans son bâton. Something wrong with the stomach, it is gone. There was something wrong with your brain, it is gone. There was something wrong in your stomach, it is gone. On your leg, it is gone. In your heart, it is gone. Look at them there. It is wonderful. Yes, check up yourself. Check up yourself. We want to hear that praise the Lord. We want to hear that hallelujah. We are going to join you to rejoice. It has happened. It looks like my left hand side here. Alléluia. Elle a ben un ma ou yes. Oui. I can hear a voice in the middle here. Je peux entendre une voix venant du milieu. What are you waiting for? Vous attendez. The power has been released. The miracle has happened. We just want you to identify it. Nous voulons seulement wonderful. I told you. Je vous ai dit. This one is indisputable. Ceci est indiscutable. This one, there is no doubt about it. Ceci, on ne peut pas douter. Yes, orchestra. To worship the Lord. It is happening. Cela est en train de se produire. Just look at that. Can somebody argue this? Est-ce que quelqu'un peut discuter? Yes, the man of God didn't throw any water
here. He didn't throw any oil here. He just released the power. The Lord has honored his word. The Lord has honored his Dale con le femmes, le guichia, le dépeux pour vous, les yeux dans le jima. Ne marque que tu dis que toi ou la cour, ceci y en a yo, non pas placer que quand on a des couples, des plateformes, et il a dit assez 93 04 38 38. N'a dit assez, n'a pas fumé ou la bena yenyo le groupe maou. Please join me in blessing the Lord. Kunu le agbo metesia yenye kunu pe mawu yenye kunu pe mawu wana kunu mawu ke hona tojo na mawu ke trona mawu ke wana mima ye wa mima e tu kamene yo to amede de kamene to kuno le se kwa ma to le kwa nu ame yo pour ko le sason e la pena se to ye mawu kunu la yenye mawu yo placé de votre temps, on a des couples de plateformes, et on a dit assez 93 04 38 38. Allô 92 32 00 06. Et on a dit assez, n'a pas fait ma oué, n'a pas oué, comme tu placé que va faire, platon va faire, n'a de couples, Amen. Mais les gloriandes n'ami. Mais gloriandes ben mort peut nous faire quatorze ans de nous. Ye nous portons les femmes. Oui que les toji, oui que la femme, tu peux voir que les nous counois et les femmes, counois les femmes, mais n'y avait la femme à maouloto, mais n'y avait la femme le point dit les prises n'a pas mais tu peux maïker les maou peut nous faire des ans la femme, maou tout comme maouloto, maou des caméras. Maou peut nous soutient ses paroles. Maou donne à nous savoir peignaou. Donne que quoi, donne que quoi, donne que quoi. Oui que tension plus bas ou pas de cas tout toi fort, de cas tout toi alors de cas tout. Nous pouvons pour pas à son ligne pas ne la zone la fois dans la nigmaye. Maou yoto tout cas. Couvi au me le pono. Maou yoto. Yo nous couvre du corps. Mais oh maou nous garde la peu maman. Maou nous garde la gomme, maou nous garde la. Wakafu, wakafu, da wakafu, 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 wakafu. So kafu kafu na maou le mukuru maou doyo yo kadu de katabu to maou. Kafu maou, kafu maou. Yo et n'a dit d'assez placé que votre on a de couper les Blackvoni 93 04 38 38. Et n'a dit d'assez yo. Check up yourself, your own miracle is happening. Check up. The Lord will not pass you by.
miracles are happening. Amen. Amen. Please, as you notice the just come on my left hand side here. S'il vous plaît, You quand can vous see the constatez population le there. miracle, venez à ma gauche Ele ici. do Le Jésus diable a la kuna na dépression. fio Le na diable so a été The mis alo prince mo of fi wa peace e na has yo proven himself. ye na the prince, di And you da carry se the peace here di to fa fa wherever fiala you are e coming de in do the name kufian of e Jesus. de do Et kufian vous porterez la paix ici pour eye rejoindre ti fa fa ye mi ato to te pe a ayi Yours has te mi happened. ape Some no people pe maybe have wo o not, chan to wa fa me na o Le vôtre But est just déjà go to that posé. place which na was wo failing. Mais ma wo c'est yo un to homme e encore du ka arrivé. we de ga o Vérifiez où ça faisait eso mal. ye To that pe nu thing sia that was te burning in your agome chest. ni I fa say it fa is gone. dire Allez vers agome cette chose qui Dans brûlait le dans macho, votre papa ça a macho, disparu. Le gemme de Tete cancer macho, a disparu. Ntete la Donc, formule Dieu pour est toi, cancer. Est-ce que vous Ntete vous que le examinez? soir mais ntete si anu tete Examinez-vous. que le tepe si atepe Son ejo nom, do c'est doki okpo Jésus. do doki okpo Son nom, ye pe nkwenye c'est Yesu ye Son pe nom, nkwenye c'est Yesu ye pe nkwenye Jésus, Yesu le Yesu Tout le monde Kristo claque les mains. nuti papa si ala Son mesi amene nom, kwasi pe la jihara ye pe nkwenye Yesu ye pe nkwenye Yesu Yesu fia vila Yesu yenye fia Il est mon sauveur, le prince. Mon nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Tout le monde. Non, c'est Jésus, Seigneur. Son nom c'est Jésus. ye pe nkwenye Yesu Come on here. ye pe nkwenye Yesu Yesu fia vila Yesu Kristo nuti papa fia ye pe nkwenye de la eya ma ye edem tso nye nuvɔwo me edem tso nye xaxawo me edem tso nye dɔlelewo me Yesu ye dzi me xɔ se Yesu me xɔ se Yesu me xɔ se be me xɔ dɔyɔyɔ Yesu me xɔ se bena nu sia nu nyo nam Yesu me xɔ se be me xɔ katutu Yesu me xɔ se agbanya to agbanya gbe ɖe agba kpekpe ke le dzi nye agba ɖe dzo Yesu me xɔ se be ne wɔ ram Yesu me xɔ se be me haya Yesu me xɔ se be me xɔ dɔyɔyɔ me xɔ se eye xɔse sia atsɔ nuɖoɖo va na wo eye nàɖi ɖe ase The leaders have finished with the interview. We Azɔ, want to start having the ne testimony. miexɔ ɖaseɖiɖiawo vɔa mía asewo Nous voulons commencer à écouter les But we are témoignages. going to listen to a few. míase ƒe aɖewo I koe said sɔ the gbɔ power has kpɔnkpɔnkpɔnkpɔn been released. Quelques-uns. J'ai dit la Daseɖiɖiawo sɔ puissance gbɔ a Over été here, mawo relâchée. the power ka is yeƒe there. nu De ce sia côté, la puissance ekukɛ le est là. kamaɖo ƒe Listen to anyigba that. dzi Écoutez, mikpɔ listen mikpɔ to mi that. kpɔ It's mia still tɔ mi happening. no se ekpe akpɔtɔ le me Listen vam to la that. mi Écoutez, kpɔe ɖa I mi said kpɔe ɖa it mi has se ɖa happened Là, again. c'est gbɔ encore egba le me posé. My vam God, ele dzi yim la o nye bring them mawu out. Faites-les mi kplɔ wo do mi sortir. kplɔ wo do Bring them mi out. kplɔ wo do mi kplɔ wo do God is great. mawu lolo God is great. mawu Dieu est grand. lolo It is still happening. mawu kpɔtɔ le dɔ God wɔm is moving once nuku again. akpɔtɔ le dɔ wɔm ke God is mawu moving gale once tu ka mo again. mawu gale yɔ dɔa mo Orchestra. Orchestre.
has done it. Dieu l'a fait. We want to listen to the first Nous voulons testifier. écouter le premier témoignage. God has done it. Our God is wonderful. Same Jesus. Hallelujah. I am Dr. Jinembo Esther. I'm a medical doctor Dokita le konji la mese dokita emenye in 2013 he had an accident that affected his left leg, making it difficult for him to walk. He has been using crutches since then. But after the prayer of the man of God this night, he was delivered and now he can move. So I will invite him now to share his testimony. Hello, good evening, the audience. I am here as a child of God. I am with the full gospel. I am a trader by provisions. I went to marketing. Coming back, we had an accident with a Hilux. I fell on a stone. I break my hip. For all this while, 2013 up to date, I've not been to work. I've not been to do anything. My family is down, but thank God that the Lord has answered my prayer today. I'm able to walk as I was. I am going to walk, and the Lord has done it today. Crying and all, crying where we all my praying. But thank God the Lord has answered my prayer today. Can you walk? Let's see. Together. He's walking. You can see he's walking. He's walking. He's jumping. Praise the Lord. Can you The next testifier. This is Mama Tiku Solange. For 1 month she has been having pain in her abdomen and swelling, which we can describe as gastritis. The pain has disappeared. Après la prière de l'homme de Dieu, la douleur est partie. Écoutons-la. My name is Mamatifu Solange. I'm so happy to stand in front of the arena of God to give my great testimony. When you are here, don't be afraid that you are just wasting your time. You have not come to waste your time. Ne pensez pas que vous êtes ici pour perdre du temps. Quand je suis venu ici, mon estomac était gonflé. Je n'arrivais pas à manger. Je n'arrivais pas à parler. Mais grâce à la gloire de Dieu, l'estomac qui était enflé est abaissé. Je n'arrivais pas à exercer une pression sur mon estomac. Tout va bien maintenant. Amen. Next testifier. Praise the Lord. Gloire à Dieu. My Lord has done it today. Le Seigneur l'a fait pour moi. I was not working on my own. I had my stroke. Je n'arrivais pas à marcher. I was having a stroke for 2020. Depuis 2020, j'ai eu un AVC. So I was not working on my own. Also today, the Lord has done it. I don't have much to say. Je n'arrivais pas à marcher, mais le Seigneur m'a touché ce soir. J'arrive à marcher. I'm walking. Je suis content, j'arrive à marcher. Amen. Amen. Hallelujah. Next testifier. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. By my left, we have Mr. Manyatamfo Emile. Nous sommes ici avec M. Emile. Who had an accident some years ago. Il a eu un accident il y a de cela quelques années. Sustained fracture on the left leg. Il a eu une fracture au pied gauche. After the prayer of the man of God, après la prière de l'homme de Dieu, now he can walk without the il peut marcher sans les béquilles. Let's hear from him. Écoutons-le. The Lord is good. Le Seigneur est bon. Je m'appelle M. Emile. Je viens de Bamenda. I had an accident on the 31st of December 2021. J'ai eu un accident le 31 décembre 2021. When I was coming back from work on a bike. Je revenais du travail sur la moto. So when I was going to the house, another bike came and hit me, and then my leg divided into two, separated. En chemin vers la maison, une autre moto m'a cogné. Mon pied s'est pratiquement divisé en deux. So I went to the hospital in Bingo there in Bamenda, where they had where I had an operation where my leg was being joined with an iron. So I used an iron for about 9 months. Then it was removed, and I was using crutches, 2 crutches. Then after I left the 2 crutches, now I was using 1. It was still disturbing me. So when I heard of this crusade, I said, let me come and see what if I can have my healings today. Because I was just passing, and I said, let me come here today and see if I can be healed. And after the prayer, I had today, eva ina kwelo mebe do etudo kumonya kakava yolo ebe to mo va ina Yesu Christ of peace. Il a vu peut-être ce même Jésus qui est-il le prince de la paix. Alors son pied is in his body now, the pain is gone. So when I came here, I was ushered to sit behind. When the man of God was preaching, I was really seeing myself in his preaching and everything. So when we were praying, I committed my life totally again. That everything that the man of God would say, I would just believe. And I did so. Now I can walk without my crutches that I was. Son pied a été opéré à l'hôpital Bingo de Bamenda. Et maintenant, il peut marcher sans problème. Il a donné sa vie à Jésus. Thank you very much. Everybody say double miracle. Salvation for his soul and then healing of his leg. Le salut pour son âme et la guérison de son pied. Tu vas recevoir le tien. Témoignage suivant. Our mother, her name is Christina. She fell in December 2021, and since then she has been having difficulties using her left leg. Vous savez, maman Christine qui est tombée depuis décembre 2021, elle avait des problèmes pour utiliser son pied gauche. So we call her to tell us what the Lord has done for her. Écoutons ce que le Seigneur a fait pour elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un miracle. 2021. Sunday. C'était un dimanche. Le 5. Je me suis levé pour aller à l'église. J'ai fermé la porte. J'ai fermé la cuisine. Je suis tombé. Mon pied c'est cassé. 7 mois que je n'ai pas pu marcher ainsi. Je marche avec les béquilles. Je suis sorti. On m'a donné un papier. On dit que c'est un pasteur. Nigeria. Il s'appelle Kumuyi, il vient du Nigeria. Okay. Je vais venir. I will receive my healing from you. As they pray, j'ai prié. My foot don't make for inside leg, say this time. Quand on priait, mon pied faisait un genre. When I say my hook stand, je me suis levé. Je me suis levé. So, Papa God don't heal me. We thank God. Jésus m'a guéri. Merci. Papa God don't heal mommy. We thank God. Papa God, tu as donné. Maman, nous remercions Dieu. Elle dit, as the pastor prays, something God make for a foot. Whoever is not finding it easy to walk, you will walk this time in Jesus' name. Facile pour toi de marcher. Cette fois-ci, tu marcheras bien au nom de Jésus. Next testifier. Témoignage suivant. Let's take this one.
Okay, we now go to the online to get the testimonies from the people who are following us on YouTube, Instagram, Facebook, and Instagram, le free conference, le Zoom, Great things God is channel where Zong Hillary is praising the Lord for how he's been having waist pain. But after the prayer of the man of God, it has happened there. I told you. A miracle has just happened now as these testimonies are coming. Yes, online. Go on. En ligne, continuons. Grandes choses se déroulent en ligne et nous avons un témoignage qui nous vient de YouTube. Zong, il a rend gloire à Dieu. Il a reçu un miracle. Il a été guéri. It has happened behind there. Il avait le mois dernier. Le Dieu a prié le mois dernier. Il a été guéri instantanément. Gloire à Dieu. Bring the person there. Online, go on. Daniel is thanking God. It said during the prayer of the man of God, he was delivered from confusion. And now God is now present in his life. Praise the Lord. Dieu, il a été délivré de la confusion et maintenant la paix et la lumière de Dieu sont présents dans son cœur. Gloire à Dieu. Augustine Nwagbo, I have been healed 8 years injury under my foot. Praise the Lord. Alléluia. Augustine Nwagbo. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a bien à me God's will Abraham from Akwa is saying, praise the Lord. I have after 2 years of backsliding. Et God's will, Abraham de Akwa Ibom dit, gloire à Dieu, j'ai été restauré après 2 ans de rétrogradation. The overseer are testimonies online. Praise the Lord! You can hear miracle. Vous pouvez entendre miracle. Join them. That's the new song they are bringing here. You will sing your own song. Please join them. Miracle. Everybody. Miracle. Everybody. It is happening. Jesus, the Prince of Peace. Peace in your heart. Peace in your body. Nous tifafa le ontilame. Nous tifafa le agbome. Amen. Yes, let's listen to that testimony that just came up now. Écoutons ce témoignage qui vient d'arriver ici devant en direct. Praise the Lord. We say we have brother here. Want to testify of the miracle he has just received now. Me have a get accident. The food broke. But today I will go for church all time. But today we have stopped there. Now I wake up. So I start with they say try to work. Now I try to work. And the worker we are really just sick. We have the place where we stop.
another place where we stop. So now so I don't walk away from that place of common here. I don't walk away. I don't leave the stick. Now in this as I day here. So for me now, I'm glad for what God. We as I did so I be well, I don't be fine. I could happy so much. So God let me so to make I be fine. Walk, let's see. Papa, what can I see? Can you believe that there is a man who was using 2 crutches? The miracles here are raw. Gloire à Dieu. Le papa a eu un il marchait avec les béquilles pendant des années. Il est venu à la croisade mondiale avec lui et il a reçu sa guérison. Il marchait. Qui est comme le Seigneur Jésus, c'est qui? Qui est comme le Seigneur, c'est qui est? Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Beside me, Brother Okon, whom God has healed from left hemipager for the past 10 years. Let's hear from him. Amen. This is true. For 2:30. So I never walk, I never do nothing in the gas. I've gone, go, captain. So we say, if you come here, show here. I said, Mama, God, pray for the prayer. I think he hit me in my leg. I think he hit my leg. So now, I feel be able to walk myself. Now that's the walk. Can you walk? I haven't been glad now. Since 2006, he has been having a terrible problem with his leg, unable to walk without crutches, but today he has left the crutches and is able to walk like that. Depuis 2006, il a un problème au pied, il n'arrive pas à bien marcher, mais par la grâce de Dieu, il a reçu sa guérison aujourd'hui et il est délivré. Amen. Amen. Listen to this announcement, please. The body of Christ, Sepec, GMF are together in this organization. Écoutez cela, non, s'il vous plaît. Le corps du Christ, Sepec, et GMF. We had in our midst the president of Sepec of Littoral. Et parmi nous, nous avons le président de Sepec Littoral. So those whom we did not introduce, please come tomorrow, we'll introduce you. Ceux qui n'ont pas eu le privilège d'être présentés, demain matin, venez avec nous et vous serez tomorrow at 7 o'clock, all workers, all ministers, all professionals will meet in the tent here. Demain matin, dès 7 heures, tous les ministres, tous les professionnels, nous rencontrons dans cette tente ici. So you should come at 6:30. Donc, arrivons ici à 6h30. Let's rise up to pray. Levons-nous pour prier. Rise up, we want to pray. Everywhere you are, rise up. Levez-vous, partout où vous êtes, rise up, we want to pray. Levez-vous, nous voulons prier. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Lord, thank you so much for the great things you've done. Seigneur, merci grandement pour les grandes choses que tu as faites. Thank you for the souls you have saved. Merci pour les âmes que tu as sauvées. Thank you for using your servants. Merci d'avoir utilisé to declare the word which you confirmed. Pour déclarer la parole que tu as confirmée. Thank you for healing your people. Merci de guérir ton peuple. We pray those who have received their miracles. Nous prions pour tous ceux qui ont reçu leur miracle. Let the miracles be permanent. As your people go tonight, in Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié.
And everybody said, Amen. Tomorrow by 4:30 you are here. À partir de 16h30, nous sommes encore 4 o'clock you should be here. Et déjà à 16h, the lunch hour with Christ is 2:30. Il y a 1 heure avec Jésus à 14h30. Que Dieu vous bénisse.